O lea wala soa ai le fetu to faitoa. Ma ua tatongoa e malama e tauleleia. O tauleleia e tawhesila whai ai lea so. O le soifua manuia lea e pine ai. A wa olo o soifua lea tua e pule au au. Wa ia momoli mailo tau soifua mai whaingatao le po. Le po ua mawai. Lele wa tātou folau i le ngālu taimane i le mālua le alofa lea tua i le nei tai au fau. Wha malo le folau Samoa, malo le ono sai, malo tatalo, wa wha malo fo ile soifua manuia. Tui vanga fingota, ai pese fia ai di valiva, talo fa lava. Le asto na ilona tolu, lua se fu lua se te ma lua afe lua lima, fa afe lua iatu i au na tatofia le atua iso se fata tapua i male fua mai le nei tai au fau. Le whaafeanga inga le Maota Samoa vi ingo le atua Reverend e sau vi ena le ana ma le whale tua ia o pulasi. Reverend tele tausanga pino no. Pasta vi sita. Pasta whaatili matuli ino Samoa ma le whale tua. Pasta vi sita whelava i a mosa ma vai tama soali i. Pasta sanga le tule epa ma whai upu. Susunga le epikopo ia si anava te vita ki o si anava ma le whale tua ia tasinta. Ta mātua malolo, manu malo, Reverend muli anga telesoti ma potofou, Pastor Iako Polama ma ainga, Senior Pastor Tai Aunga Frost ma le whaletua mai Brisbane, Pastor muli anga ainuu avi isawa inaya ma le whaletua ia Saipeti, pa ia o ainga matama, le uso ngā pule matu mua i tu au ma la tau ainga le tai ma le va au fonoti, sua ma le vai whanua fofo ma ai tu langi sa ole masale au mua ma le launiu na sae lua, le awhiwhio whaatui to whale ula lau na mtasi ma upu ia te ole motsa talofa lava. Ma le ifua mai o le au mamalu o so tātou malo le nei tai au fau la na fionga le tuia ana tui ma le alifano ba le toa. So alau vi le lua ma lo masiofo. Ma se le fionga le taitai sili, le Grand Chief o Papua New Guinea, sunga le apostolo, fo mai o le tamau ainga, fo mai o le polkiki, fo mai o le tulafono. Tai o le vaenga wha upwhai puipuia i ata o tangata. Lau susunga tu la epa au elua whatia lofa lupe soli ai lolo fia ngalu male mana na ioti. Ai ono dokta sa ilele madiele nga oi male whalitua i a Chilen. Professor le tau whamanino ai o le foma i le tamau a inga. Fionga le komiti tu mau o le kalesia metotisi. Le whaila unga whamaoni o le tala le lei. Le whaia o ngasini o le universite, Professor Dr. Afualo luanga lau wha moe tau loa manubu tsa le tuitolowaa, ma le whalitua ia Rosemary. Whasala uta le ainga sātun mafono, ma le maleifua mai le nei tai au fau le fionga le sao. Ia leo ta sua tele, lau fionga fo i fui maono manu seni tu fele, ma le whalitua, le susunga ia sua Vivian Biffem tu fele, good morning. Malo lava le soifua manuia le nei tai au fau, manuia fo i whai ngā malo longa i California i Amerika. Mawai nisi whaasiri ngā malo si mo o rua mātua. Le superhero nei por kalame le fionga i le ali i whai pule, tu malo whale ata tolu, le ala le pule. Le fionga fo i a whipule a i mata feo tu puola tu au pepe le ala manua le ala lau loto rimoni a iafi ma le whalitua i a Sharon. Professor le soifua malolo ina Dr. le usa to le fo tu pa isa mauta ke na seri ma le faltua malo le tautua atu nuu. Le afionga ia lilo mai ava fotua manu ma le faletua ia baby Fretten ma le nofo alo mai Hawaii good morning baby. Le faletua ia Molly vui Nicola uofo good morning Molly. Susunga ia Felicia fiuse ni o tautolo ma le faletua ia Maria ma le nofo alo malo le soifua manuia le deitai au fo Maria. Le manu mafafangu le alamisa ma le falitua. Le manu ma le falitua ia fafangu le alamisa ma le nofo a alo mai me le pone. Good morning fafangu. Tupa i o le vaililingi mau moa nanu ma Marina ma lo le soifua manuia Marina. Tuila e pawhai ai ma le falitua ia maunga mu good morning. Se umana matamua whaadi ama le tausi ia sinta lofi pole patu uma Vienna. Na nai whau mui nao le ana le tupu fia ma le whaletua i a moa nanu malo le soifua manuia le nei tai au fau. Malo tapua i malo tatalo. Telesia se kolase tikato o good morning telesia. Se umalo fereti funga malo le soifua manuia se umalo. Aso vale whaalava au tio enu ese Paula Pang se elina.
Sina le Burton, le sina le avai, Maria Akiau, tuala Maria Blake Lock, Pepe Sitia Epa, Ngalua Fisau fo e Victoria, Masio Wali ia lawano, Fai ufa mau moana e ke loma fo keti sia moa evo ayo faiva Rosalia mu popomila feile u, Telesia sa nele a fo, good morning, Mga lola bale soifua manuia ia te o tautina mat tua nei Paul Kalame, Fa manuia le atua I lo waso, ia fa tai fo I lango malo sile a fionga tai sili ma le vaenga fa upfaya le HRPP, nga fo pula sa lua tele mos masusana, good morning, lau fili a rona fa ingafa ma le fale tua le sesunga ia to anima le ifi pope tuala ta ma le langi ma Julia, Pupu I fatu elia tau ili ma Filipina, te o sa nele tunai ma to o mata ngalubao leota, good morning Teo, manusina se te whano tole a fua mamatai atio sa wha atonu ni umata, fa savalu fa liu fa savalu mal veltua ia fa longo felila maso e lolo ane misa maori good morning oli fa muinali alali au wa amalita moi malo tani elutito malua timu se wa muli tu poloa mato o amatayo tapua ile fa uma pepa good morning tapua I papoli I Paulo Yohane ma akenese fale tangoa I Farani Swan ma feautai tole musunga uta Brown ma Christina Lolo matawa mapauli ului mga fosfuru leifi ane tu matawanga upu atua. Tawanga malifalitua ia sunema pali itele mwangu tuti apuna olo tango malifalitua se yuli ali ilango lango. Fatia lofa povi ma se yuli fale ula fatia lofa tuala tau umalelua ale sio muripola good morning. Si lia la e tautaiae fasavalu Silia la e tautai fa savalu o kene ma le falitua ia le lovi Bertus good morning Silia la e manuia le sapati le dei taiao ma tautia sa ngala apelu se asom Celestina tu au Pepe Josefa Setema makoleti sione haitang tawe tia taafu asu o maroini good morning roini su apentito amituana ifi aile toa tulifau ma le falitua RJS TV upati ulungia ye rome mafuta mai America good morning ulungia Solomona King Solomona Vita Smith tau faiula making ile au pepe Mese foi mulipola la faele mulipola good morning Dwayne Soalo tia Robert Peterson fala nai pupupani pasa fa apoi ma fa afu tau finga foi maono ma Diane tupa yo le vai lilingi fa salafa Tapua I kuka mese valtua ya Moana good morning Moana mau salafa ono sa itu fana tu eti maulalo braces langi ayeng langi malol so ifua ba wi le nei tai au fo Selina aling na here kolkita tuala Maria tusa Veronica Asamiuk on si fa longo lele soloi ba fusuanga good morning Pertonia salele majuli Mulipola mose ma Maria o life no imana langa aya pele sau ma mafuta mai I au kilani ni usila good morning fono imoana lapa kolisi leota male tausi fa au mutani elive male no foalo lusi pa utalo se walunga ma maliu mai tawa fesili amituana I malisi good morning tupua peranise anau malfaltua ya mafa levave ma Monica Pala Smith afa malau Brown via ma Janet Langshu good morning Janet Le susunga ya taula papa amata fayo se fo avito masusana bi weaver le fau ba tu nga seata ma le falitua ya Lisa Sole Maleipen good morning Lisa manuia lava le sapati nei taiao tateo fatia lofa mainu woti unasa baina lepa Kay Chelson Kuka le susunga ya Mika Mulipola ma Filomena good morning nga eolo Tony Taleni ma le falitua mafuta mai Western Australia le susunga ya Tau malai ma le falitua ya papa sama ma lor soifua manuia lau fionga le falitua le ata tavale awelua bui vawelese ma bayauma na mulau ulu ma le fionga ya tau wale toa pele pesite tamasone au muapita le au tutu manu lele ua good morning olo manu usini ma le falitua le susunga a fionga ya fono TV to masauso o good morning amitua na isimati ya mesese uo ya soi akenese soi manuia lo waso Ya mesel tapua inga se mato e kale sia Catholico Samoa e ruti hio. Ila ufio ngal faltua uli kari ma lau no foto atasi. Ya faman miale atua il fata ita inga lau no foto atasi uli. E lo fatele ati ati o tina. Liuli unga tale tau fale tau langi ropeti Stuart tole forma Elisabeta
ono fia na umamana ia male afionga ia Sula Daisy male nofo halo. Good morning Sula. Ia mese tapua ingat sa o ia tamanu pepe sopo tafia mali itonga tuki male faletua ia peka paka tonga tuki mafuta mai I melepone. Ma lor so ifua manuia ila wafionga sa o sa mau le atinga ngayono soli tamali itimani sa mau mai best. Mese le tau si hamio lei male lei. Ia mana ia male ai ngali good morning sa mau. Fa manuia le atua nei tae au la wafionga sao. Fa manuia fo ile atua bisi nisi. O lo tautua ina isi o tātou malo wha pelepele o Samoa. Ia e ali ma nei fua mai o le mātou api o fōringa le nei tae au fō manunga o le tātou YouTube. Wha malo so I fua manuia ia te o tau uma wha aftai fō I tusi mai. I le tātou polo kalame nei. E iei nisi o nei a inga wala wha I mai fō I wha anoanoanga I le nei tae au. O no le whainga malanga le maliu ma le oti wa whia I fō ina I o lātou a inga. Ia tauia ina ianga lele ia tu le atua ia te o tau oma. Ia sanga wha mawhana ina o tau finangalo wha vau vau. Maua fo ine o tau finangalo lele ia wato ia so na ia inga I lungo nei fonga ele ele. Mahalo lava le ona sa ia te o tau oma ia o tātou. Ia o le whaai unga le o tātou ngaduenga o le neila lang. O le wala aua le atua ia te tātou. Ia au o mailal wala au lea I le malangal maliu ma le oti. Ia a o lo ta pena pea lo soifua. Ia a waso no foanga I le mahalo le langi. Ia wa mea lava e te lulu ina I neila langi. Fa pena fo ina I toi sele ina. Ia pe a o mai fo I wala au pa ia le atua ia te oe. Ia fa mawhana ina o tau finangalo fa vau. Matou api o fōringa le mua mai lava le afionga ia tui fa sina Broken Tau Wau Hido mafuta mai utai America. Good morning. Faletua ia Filomena Molipola ma Lord so ifua manuia mafuta mai I melepone. Heni welese ma Lord so ifua manuia heni. Ia pia fo ia pani patea good morning. Biliamu leu lui le fo I mafuta mai nei tai au fo. Vavau tutai ya malo so ifua mawane nei tai au fofa pe fo ya nonu pusa loa good morning entrali I malo so ifua manuia nei tai au fo entrali ya mese le mafuta mai tufulele I Samoa o le autopu e ropena moa mafuta mai nei tai au fo good morning le autopu e malo so ifua manuia Olisteawas good morning. Pea fo ia Jeremiah Molipola mafuta mai fo nei tai au ia manuia lo waso. Le faletua ia maunga mu good morning maunga mu. Manuia lava le atua I lo waso. Ia wa ala fai mai fo ia le au ki a polo nei tai au. Navako tio. Ia va ai se fale tu ituana le te anu te faole le iai. Ia ona manuia ile o lo waso. O te tantonu o oe ia e mai maua ia fionga pa ia le atua ia oe lea navako tio ia a o ko inga fale ngā e wha maria ina ai lo fina ngalo ma lo fina loto. Ia ma e anu ke wha alongolongo oi ko por kalami e uke sau fua I mātou por kalami o le whai la mātou wha whailo ai ma le whiofo of tai ma tūlanga uma wha penga ia ai se ipoloka mua mua navako tio ia ma se ia waku ai kuai o le whale I o. Ia e mafuta ai wa o fale ai e fia i ka ngaka ia e o e mafuta ai. E le fia mafuta I tatou mafutanga wa I leanga o tatou te fia ma oli a o latou ia o mea lava lea. Ke le vai fo ia e waku o kou I ngā le fale le ngā. Wa la karuru kou o mai fua I runga le mātou por kalame. Ia. Tupu Filipo, good morning tupu. Ia wha mālor so I fo manuia le nei tai au fau wha pia fo I tala. Jang Si Wong, mālor so I fo manuia tala. Willipe Smith, mafuta mai au kilani New Zealand. Good morning Willipe Smith. Mes fo I so faltua. Le faltua ia le ata tavale mafuta awelua mafuta mai fo I nei tai au fau. Good morning. Pia fo ia manutai. Faasao ma Lord so ifua manuia le nei tai au fo. Maria Cecilia lua manuai good morning ma Lord so ifua manuia. To o a mātai o mafuta mai Queen Selani good morning to o a. Pea fo ia Tainafi Junior
ai mau patu good morning malo manuia fo ilo weekend fa pe fo ya ma senga fasi tuunga malo le soifua manuia le nei tai au fo si ko kausu e madika ko wa bese ko fo ide mea se ya fa malo la ba ya te oto se kiki ya uma tato fatalo fa se fa fe lo ai uma tu nei tato pa anga nei tai au loli loli tiu malu good morning fa pe fo ya le weta tangaloa mafuta mai fo nei tai au fo tel tonu ya mato autostusi le ua mawhai ona mafuta mai lunga o tātou apio fōlinga ma tātou whailoa i fia le nei tai au fauvi i ai le lii ona o tau. Ai o le vi ingare o le atua tātou whenosipi whaatasi e nei tai au fau. Ia ua tāpena ina i le atua mo o tau maau ia mesfo i le au whaingaluenga nei. Le whalitua ia whaau mutari elive mafuta mai good morning. Oh
Loa soma le 8 minute ua te ai nei le itu lai fitu I sini au se tālia. Ia au mafutai pēr le tātou pokalame nei tū lao le afiaf, nei tū lao le tai au. Ia le se I tau wa ai atu mai, po le ame wa le e se ata I lungo le tātou pokalame. Ia le wa ia wa tai lava, ia ai wha malo lava. Nei tai au ia I lātou lea whatu atau mafuta mai, ia lea fionga ia matai, a te osa whaatono ni umata, good morning matai ia. Malo lava le soifua manuia le nei tai au fau. Ia lea I tau ka muta tu lava le tātou ape o fōlinga nei tai au, e whai lava ma toi mō watu tātou wata. Ia malo lava le soifua, pia fo ia ruta lua manu, a mais fo ia alisa tau pule. Lea fo mafuta mai nei tai au. Malo le soifua manuia ia te o tau nei tai au. Pia fo I kele au wale au sange. Ia wha malo le soifua manuia. Ia manuia fo I lo waso. Ia. A o whatalia fo I tato malu tai au nei tai au. Ia. O le aso ana nafi ia lea na. Na. Asa nafi ia le aso moni lea I doa mai ia tato ia tangi. Ia tangi fo I e whaasanga ngai li whai ngā pālota. I le aso nafi ia. Te tatonu ia pōrewa ia so pēa ia matai loa o na whai whaamasinonga ia o tangi whaasanga ngai whai ngā pālota. Ia I le tele fo I o le whaamaoni ma le tele o le tufanga tupe sa whaia. Ia e whaatau ai fo I e kisi e tangata tai tōtasi. Ia lea la wa sabali atu nei tono le ofisa o whamasinonga a lātou tangi whaaulu. Ia I lātou whai fo I o tangi a le si vaenga, ia o le si fo I vaenga, ia o isi fo I vaenga. Ia o na whaatalia leo ia fo I o ia tangi, ia o ia fo I soli ngā tū la fono, ia po whea o le a o ia o le a fo I tali o nei soli ngā tū la fono. Ia au wha ngā solo pēa, le tātou tapo inga mo tātou wha mālo, wha pele o Samoa, ina ia maua ma ia tusa, ia tangata oma, I le angalei, ma le alofa wha soa mai o le tātou matai siri ese langi, ina ia manuia le tātou mālo o Samoa, mālo Samoa ia manuia ma ia tusa tangata oma, I le tātou whainga mālo o loo tūla I mai nei. Ia o lea o mata elei ni mata upotele ona o lea o lo fatalia tatou whamasinonga ia po whewha iai tatou whamasinonga. Ma o lea fo I whatu atau a mata fo I ngā luenga whai a le vaenga whai uatu mālo mai nei I tatou mālo I Samoa nei vai tau. Ia e leo iai lani a mata tatou mata upotele ia a o lea tatou te whatalia ia po o ngā whea o le a ngā iei ia whai ngā whamasinonga o na o soli ngā tū la whono sa whai I le taimi o le whai ngā pālota tele se tātou atanu. Tele lava le soli tū la whono sa whai whalave ia e whewhewe nei tangata I o mai e mori mau. Awa e toi whaasanga fo ia ngā iei tū la whono ia I lātou pe a whai e mori mau. Ia a lātou fo ia ngala kokalia inga kupe. E sele. Makua e se lava tātou ia mālos kama I mālo. Kama I mālo ai kaule I loa kuru whawhangua le akungu. A o amionga I fufula ola le wha maoni ma le sasava vali tū la whono. Koe kiki kai se fulu wharisai ko kongo le awhio anga I tasi a o amionga le makua le talawhia ngai. Ma le sila whanga le atua so I fua maana polo inga maana tū la whono. Na awina mai tātou te sava vali ai tangata ia whai mai o lātou tangata kerisiano. Ia paula mata upu le tau la mua nei taimi ia o lea fo I wata amat wata wa ayatu a matai fo I ona whai ai fo I whila fola fo inga ma fe whaalinga o whina ngalo I lunga o penga te whailangi. Ia ona o le malo Israel, lea tunu o Israel, lea wa vevesi ei nei tātou I Samoa, pe e fo linga mai wa matua I tātou matua I. Pe fōringa mai o le a sili aku Israelu ngai lo tangata Samoa la bai ai sei a fio mai le professor
o le tō whamanino ia na momori le ia i o le tatou mta upu lea pau lea o le mta upu lea leo wala walunga nei fo i da tawaba ai atu mana ta whaita watu i lunga o tatou penga te whailangi. Ia ai o lo manuia lava le fionga le taitai sili ma le tatou vaenga wha whai fionga fo i le sui taita ia la uofo piea ma le tatou vaenga wha whai ia ai o lea ua alo atu nei i le whamasinonga o le o tu la fono sa so lia i le taimi o le tatou whainga whiriwhilinga le atunu. Ia ke le ale au so le kula fongo ia ai le maua ni mau fo ia e o mau tutu. Ia e ono mo lia ai le au so le kula fongo e wile ia o lai sila fofonga o le atua. Tamai le langi. Ia kusa ia wa umanga whaakauko ma kuula koko lima tau matau i lunga o le tuspa ia. Ia ala lava i whaalongolongo e lava le tangata ia ke leo le whaale tonu na ia soli ina le taimi sa whai e le fine le whainga whiriwhilinga le malo le atunu. Ai mo i lātou oe o loo mawhatia i ngase o le tino. Tau mia i le whala e fu ma le apo pulsi o tau whanga i so se maota so se lawa. Mai se lava tonu a maota ngase o loo tau sia i le soifua ngase le ma malo so tātou atunu. Ina i tamati na o uso tuangane mai se lava ina i whanau pele. Tauia ina i anga le leile atua whai vavenga. O le atua o wha malolonga. O le atua tali tatalo matani manao. Pa ifo, pa iane, pa iatua na awanga le leile i tai hao. Lango malu ina o tauta o tonga ti ngā o lo fianga iai ne yaso. A vea tonga fiti ngā ni imatama i tai tau si soifua o alala na wha malolonga i tonga se ngase. Ai avea musika o nei tai ao, nei ala ata, se whaafia loto e ave ese ai ni siti ngā mawhatianga o tino o lo whianga iai. Ia masanga tu atua atili lo soifua ma lo wanganga lo fina ngalo i le atua. O ia o le atua o wha malolonga e pai mai i o mawhatianga o tino. Ia me se lātou e o lo whianga i ngase tū mau. Ia anga leile atua to anga pea e. Whai o tōtonga fitinga e awala mai aile manuia mai le atua. So i fua matua nei ta mamati nā mātua. Ia wha manuia le atua ia te o tau. Mafutai mahalo mawhanau. Ia maua pea le tau so i fua ono sai. Ia maua fo i wha malolonga le atua i o tau ngase. Le vi inga leo le atua tapena ina tato ensinia ia Michael. E mo mori atua i o mātua lo whaanga le nei tai au.
So e 20 minute ona tāle o le itu lai balu I sini au se tālia. Le Viiga o le Atua sa tapenaina le ekalesia me totisi so whaatasi mai sini au se tālia. Momoli Atua ia lo whaanga le nei tai au. Tau mia I le whalaefu ma le apulpulsi o tō whanga. So se Maota, so se lawa, e mai se tonu o Maota ngase. So I fua matua le mamalo le tātou watu no e ua owa atu ma le fitu se fulu tau sanga so I fua. Ia whaamanuia le Atua ia te o tau uma. Keneti upeli le mafuta mai whapea fo ia Filipina ainu u ma lo lava le so I fua manuia le nei tai au fo Filipina. Whaftain mafuta mai tātou pokalame. Vi ia fo I le li iwa ia fo ia peye le a inga tāua. Ia a lea e te tu malosi mai fo I te lango I le vaenga whai pui puia ia taua tangata Samoa. Ia, o tātou, ese umalava o tātou langona ma o tātou manatu. O le tūlanga o tātou mai tātou whainga pālo tātou tūlanga whapena. Ia ua tele na mawhatia ai ia langona toa tele lava o nei tamali o le atunu o he lango ina le vaenga whai le HRPP. Ia e le tio fo inisi o tau finangalo. Ia wai e le eise manatu o tūlanga lea e o iai tātou whainga pālota. Ia e vai o tau. Wai tele lava fo ia o e talanoa mai. Ia a talanoa mai e malingi lo I mata ma tūlanga whapena. Ia ma pewa tau fisilingi ai fo I le alofa o le Atua. Ia te au ia. Sa o malava ia whaasea tātou. Te lefa I atu se o te lefa I atu a mea ia e sao. Sa o malava ia whaasea mawhatianga ti ngā loto, ti ngā finangalo. I le mea watula I mai. Ia ai. Ia te au ia. Ia ona o tātou e na o le tino lava ma fōli ngai ati ai tātou ia tilu. Pei fo ona tau sila mai. Ia te au. Mala usau whai atu. Pau wale na. A o le mawhau ma le loto. E le mawhai la ona ati ai se sila. A lesi I lesi. Se wanga nā la le Atua soifua. Le anga lai ai ia le mautono le fiong pa ia le atu. Owe lo fo ia au ke poko I mau. Au ke le ilopo o fe me ku ai mau. Ia e le ia o tau e se tau mai tau. Awa ue. E whai mai la ia le fiong pa ia le Atua le o te tau fia ma o talitonu ia. O le Atua e atela na sila I mawhauwhaunga o loto. O loto le a e sa onga le si loto tangata. Lona winga. Tā pena umai lava I le Atua. So se mea. E iei fo I lai le fiong pa ia le Atua sa o whaitau wina fo I le malu kai awa sko ingo tole a foa. Le fiong al tapau whaasina. Whapea ai le si tutupa ia na o whaitau wina. Vai la o kou le anga ke leo o la o mandarin whai mai ia. Na o whaitau wina whapea. E tā pena ina ia tofo tafonga. Fo I lele e tofo tofo ai lau whaatoa. Ia o le tūlanga la nea wo mai a tātou. Ma whesiri solo. O ngi ka ngaka lako ke soli li tūla fono. O tele mea leanga, le ama le a. O mea umane I le wa kangi kaukala ia I le stangata. Ai ba ai. E tā pena ia o la wau na ia whamatalanga o te whamalosi awa tua ia tātou. Ona o tātou e le ati tātou I loa I te tonu o loto ma mawhauwhaunga o tangata. Aina o le Atua soifua e mawhaia mea umaia. Tātou tu ula ia I luma o le Atua. Tu watu I luma o le Atua le tūlanga wo ia I tātou whainga pālota ma le tātou whainga mālo Samoa. A whai e manuia ai ia le tātou watu no o Samoa I lea whainga mālo watu lai mai. Ia mi ia le ali. Ai a whai e le manuia. Ia, na tātou I loa lea. Na tātou, na tua tali I wha lea o tangata ia. I ona fofonga pa le loi mata malingi. I le aso, ma le aso pe atala noa. Ma le fina ngalo mawhatia, ma le ti ngā.
I tūlanga ua o mai. Ia maftau au na fesilingia i na ai. Le tātou tamai le langi. O ha ea wingo nei mea. Ia sa o le leia fesili. Sa o le pesa suri veka. Se a le nei mea. Ia au tātou. Fai pea le tātou ngaluenga. Le al ngaluenga. Longo longo me moni malfa maoni. Tu mau le ami o tonu mai le atua. Ma tātou tala i le fa maoni. Mai foi. O le ngaluenga lava lea sa fai el Maota Samoa Viiga le atua malua fe luas ful maltasi. Se ia o mai lava i le aso luas fulu. La foi le aso le fai ngā pāluka. Aso na leana. Tini ai le ngaluenga tau longo. Ale por kalame el Maota o le al tau longo. E soli fa avai. Soli tu la fono mea sa fai mai el fai ngā malo. Lea wa umata. Taimin nei, ia tātou titilo. O le afo il me tūla i mai, a se, e whaasa o lama il Maota Samoa Viiga o le atua, e le malolo, por kalama il Maota Samoa Viiga o le atua, e longo pui li ina le mamano so tātou watu no. I mea e le lei mamanuia ai le tātou watu no wha pelepele o Samoa. E ma losi fo i lo ulangona. Ona o lea e tātou te tal noa, ma fe whaasoa i ma lea fionga i le profesa o le tau whamanino. Profesa Dr. Afualo, lua ngalau wha amoe tau loa manu mutsa lele. O ia lea e fe soasoani e tau tutu ui fo i lalo le tātou tu fesili. Tātou tu fesili pea. Uai tele lo na malama. Fua, e le paipa. E tele lo na malama. I le meo le i le soifuanga le nei. A o ia foi, o le whailaunga wha maoni o le tala le lei. Telefo i lona sila fia i le tua, malona fina ngalo, lea la tātou te ngalo lue whaatas. E tātou te muri ta ia pea, lea mi o tonu ma tātou tala i pea lea mi o tonu, ma le wha maoni. Ina ia manuia tātou atunu i Samoa, ma e o nonofo ai, manuia fo i tātou, ia e tapu wa i mamau atu, isi o tātou atu nuu wha pelepele o Samoa. Wau ke karikongo e lea ia ma se Samoa lawai. Ai se ivanga nā Samoa fo i e le o mautu la tau ainga. Ia la koulanga wale koe fia Samoa. Fia ngofo ia ingei Australia ma New Zealand. A tangata uma. Le mamalo le atunu. E na o mai lava ne atunu e sa ili se le ni lafo i Samoa. A te ame lafo i Samoa. Le anga i pele lava Samoa mai o nonofo ai. I mawhauwhaunga a tātou uma le alala papa au i New Zealand o Australia. Ia whapea fo i ma Amerika. Ai mō la tau la ia e kapuai fo i le iloa tapuai. Ke le mea e le ingi paupa ua whaia a mo le mea o le alu i o le kau whaleanga ma aua koe whaleanga. Kau ma whaia e sui ko wolanga. Whai le ia kou whingaunga. Whingau le mea moni ma le wha mahoni. Ai so ia kou ke whingau fua whawai ai. Lunga o penga ka whailangi. Ia waia ku fo i wafou mai fo i isi. Whaleanga le whionga taitai sili. Whaleanga mai maa ua. O le halal kou mea mawai. Se whai kau po wa fia kau sangang kou whaleanga. Wai ai se mea o le kaika isili waleanga i kou whaleanga. A wai ai singa mea maa ua. O matino waleanga ko whaleanga. Ele ai. Ngā o le whaamaguia o le atua le whia. O whakawhai ki oko. O le tele i o tangata wa mali liu. Mama mai. Ona o le tautui o le whionga le taitaisili i tau upu le mawhauwhau ma le mingao. La ko ke mamai ai lava. Ai ngai ko ke le iloa. Le anga o... Ia o elea Elisabetta Purcell, mai maa ue pe anga o vaaya o Elisabetta ke vai ke kafe la ua mai lalo maka, o oe le isi kangaka ia, ami ke sawa i fuai munga lo por kalame. Elisabetta Purcell, ia vai se fale tu ituanga ke fao ia ia unguku. Meanga ia o ngā ia o elea Elisabetta, mai o ke le kau faaleanga, ia o iu ke faaleanga, o iu ke fia loko leanga ia, no way. Ai, mas esse o que fia locolea, ia lá o locolea na fua. Yaki.
Inga fa mai o ke loko leanga makau ni ai le ai lava. O ha o ke kaukala le mea mongi o ke ingo loko leanga. Ke ingo le kau wha leanga. O ke ingo le kau mui. Kau wha leanga la le fai so oi lunga por kalame ia le wha leanga. Vai fo ioto. Ko e whanga ko vai i alo le fionga le tai sili o iai lava sesi o kali ko kau wha leanga. Mo mea o alo o hina le lei. Ai kali kai siri ko wha leanga le ai. Ai ngai ko ke mamai ai. Ko ke mamai ma ko whioki ai ko wha ma. Leanga leanga le ngā gea. Le fia ai Yesu. Le fia Yesu. Whape ngā fo imti ngā le fina ngā lo le atua. Ika ngaka kau wha leanga loko leanga. Whaikala se wha leanga tamali inga oistanga ta mea la lea oto. Ia walawal ngā kau wha leanga. Whaingi kala le leia vi ia ai Yesu. Ia ai mai se le kelo se vi inga ia ave le atua soifua. Lea wa mafuta mai le fionga le tapa au whaasina ia to le afoa. Mo le tato malu taiao nei taiao. Nganga whaaloalo e whaafeiloa e la o fionga le tu ia ana ave au malanga. Tama whaasau le tu malo. O le na tu ina tu ia ia o le tonu mai pea. Whaolulungo le ainga malosi man foi lau fitalainga i le la ulu o le taulau niu. Ia ai o le presidente o le ekalesia katoliko Samoa i Roti Hill. Malo soifua manuia to le foa. Malo for soifua malangi mali ni whaitaia matango file lofa malanga leo tato tapau sile lang. Mo whenau vatu lau le fio le nganga pa i netai au tato maftanga ba valata whaftai Yesu. Le nganga maulunga ma le nganga whaftai le na inu mo netai au mo whalewa noa tato te fitu wha iai. Tato sanga iai. Ilu mo nuu leo tua nuu lunga o penga tu whailangi. Ia wafo li tato maftanga. Patasi melanganga pa ia ni taiao. Maro soifua malo whenangi e ma. Ia, tātou tau whai wha malo i le lofa maleanga le leo le atua. Ia, o loo mafuta mai fo i le maftanga HRPP au kilani New Zealand. Tātou pokalame nei taiao. Ia, vi ia le atua. Lau se sunga lufi. Ia, me se fo i le mawalunga o le tau lau a fono. Ia, me se o tupu mahe e o naita maa tina mahatua. Ia, oe o loo lango ina le tātou maftanga HRPP au kilani New Zealand. Ia malo fa malosi tai le anga le lei fa tai fo ile au malosi. Ia mole lango ina tata HRPP. Ia mes fo ia Lucia Swoka le fo to atau mafuta mai William le ului. Ia mes fo ia tupa yo le vaililingi fa salafa tapo ikuka mafuta mai I Afualo ngai sawa I fa malo lava so I fo baduia le nei tai au fo. Tatou fo ia wato look forward tatou te mafuta mal tatou professor o le tō whamanino ia ono tele lava o mea e fia fasiligi ia ina ai fo i le fionga il professor ia wal tatou maftanga nei taia tole fo ia manuia lava le manu taia o le fionga le tapau fasina ia e manea inu tosang da mai ke mese vi ingo le tua fa maulunga ila na ufu mal fa lava ia mai la se vi inga na le atua ia o tapena pena atu le tatou manu taia mo nei taia Silo va a ile passa
Manuia lava le tātou mālu tai ao telefo. Tai lava mo le avanoa. O tuina mai e wha leo ai foli nei vaenga tā ua le tātou maftanga wa walata le nei tai ao matango fie. Le aso la nei la so luas fulu masina eva, lua afe luas fulu le lima, o te toi ofo alofa le afio le nganga pa ia le nei tai ao, le malei fua mai, le soi fua maua, ma le langi mamaina, ia te o tole alofa tu noa, ma le manuia mai le tuaro tātou tamaa, a toa ma le li i Yesu Kiriso lo tātou wali i, ma lo tātou whaola. O le tātou tus whaitau, ma le nei tai au ma mare tusi o Korinito, lo nam tau pe tolu whaitau wina le sifuru ma le varu ma sumaleiva, wha mole anu. Awane ia se tasi e whaase ina o ia e ia. A whaiwa ia te o tau se tasi o manatu e poto ia i le nei lalolangi. Ia avea ia ma vale, ina ia poto ai o ia. A wā o le poto o le nei lalolangi, o le vale le i luma o le atua. A wā o atusia, e maua e ia o e popoto ia la tau lava tonga fitinga. Whamanuia le atua, i le whongaina o la nafionga pa ia. A wā o le poto o le nei lalolangi, o le valea lea i luma o le atua. A wā o atusia, e maua e ia o e popoto i la rātou lava tonga fiti. Le tāu o tātou whāsoa i le nei tae au ta māma tina. E le ngatas whamanatu ai a tātou ola i nai i le upo le atua e tonu ai tātou taito tasi. Whai mai o le poto le nei lalolangi o le valea lea i luma o le atua. Whai mai watusia e maua e ia o e popoto i a rātou lava tonga fiti. O ai a tangata poto, mar tangata whaapea e maua umalawa le atua la tau tonga fiti. O vaenga i a la tātou whaasoa ai ta māmati nā le tātou pokalame mo nei tai au, o lou loto a toa i le fina ngalo le atua, mo lou o langa a toa whale nā tula. E lua ni vaenga te tele ia le a tātou whaasoa ai whale anganga. Tātou whaasoa i lou loto i le fina ngalo le atua, ia e mese foi o tu mai le tātou foi o langa whale nā tula. Nongo winga o le langi ma le lalolangi. Pese vaenga vane lua vanga te tele o lo e o lai, ma whai ei lo whidiwhidinga a o soifu le ne o langa o tātou iai. Ma nei ai mai mea i e lua e tātou te whaasoha ni nei tai au. E o lai fwori ma whau luk i ei fwoi lo tangata. Ai mese o tātou tangata vai lumo le atua. O nei manatu ia whaapenei, whai mai mua, a whai e wha maonia, ma wha mo i mai tangata ia i tātou. Ai le wha maonia, ma wha mo i mai le tua ia i tātou, o se wha noanga sili lea ia i tātou. Po wha pēr fwoi ia te oe maha. A whai fwoi e wha maonia, ma wha mo i mai le tua ia te oe po wau. Wha pēr nā fwoi na wha maonia, ma wha mo i mai le tua ia te oe po tātou fwoi. Lan mele watupu. Ia peo le tūlangana nā vanga mua na, ia tamawhai tātou mala mai, ia nei loa lea le se senga, leo langa whale nā tūlolo tātou wolai, mo leo langa o le whinangaru pa ia le tua e tātou wolai. Longa winga nei tae au, a whai fo ia tau wemu mai tangata ia te o tō, ma mō lia o tō, pe whasa wā ia te o tō, ai whai mai avi ia o tau e le tua, amu ia o tau, wai ati o tau le malo le langi. Wha mawina nā mau te tono le luka e ono lon whai po luas po mali lua. O le tāua ia wahenga e wha pe nāun dato mai a me le whiunga pa ia le tua, e wha mao ni ai o tātou upu, ma wha mao ni ai i a tātou walu malamalama. Auane o tātou wō pongi sāi le whinangalo le tua. Ia tātou wō malamalama o lo ia le whiunga e whamanu mai nei tātou. Waenga na e lua te tele nau whamatalatu. A whai e wha maonia, ma wha mo i tangata ia te oe. A e le wha maonia, ma le wha mo i le tua ia te oe, o se wha anua nuanga ma tau tia tele le nā, o le anofo pēr mo oe. Tele mea tupu. Tele tangata wā, mai tangata, wha mo i ma wha maonia.
Ma whaamaunia tele o lato meo mea se, mea le, mea e ino ai le tua. Whai mai, a le whaamaunia le tua, o se whaanoanuanga tele na. Awala ne e mita ua whaamaunia oi sesi. Ai mawhau, po whaamaunia o le tamau le langi. E whapena foi, po e tau emu mai ai tātou, ma mōria pe pelo i tātou, e whasa wāmai foi a tātou, ma whati ngai ai tātou, whai mai, vi ia o tau e le tua, amu ia o tau, o wai ati o tau le mālo le langi, whai mā nei o ia mea, mā nei a ia mea, nei me tātou te whewhewhe ai, nei me tātou te pala ai ai, o lo amai sao la wala whionga pa ia le tua, tu tonu ia i tātou, o tātou mafo whau, tātou loto, tātou te sawa mari ma tātou, nena le luka e ono rona, whai upo e lua suma lua. O le ale au ngā pe a whai e wha maunia oe e tangata uma, a e le fia le tui ati oe, a whai e tau memu tangata uma i ati oe, a e ua wha maunia, ma wha mautinoa, ma wha maunia mai le tui ati oe, o le ale winga, amu ia oe. Amu ia oe, pe i ati oe ia mea. To e wha manatu mai, le wha masinonga Yesu. Le wha masinonga le ana whai a Yesu, wa to e wha manatu ma le tātou wha soa ni tai au ta matina. Le ar wha masinonga, wha mai ua ala langa le moto tangata e te taun ta tala mai parapa. Le luka nā e lusu mai tolu whewhisu mai valu, la ienei vaenga na, wa whi ei atu le moto tangata, wa ala langa atu. Ai te wawa ai atu me, te wai nungo penga te whailangi. E to tonu o me, te wawa ai atu ai. Wa pati tangata, wa ala langa tangata. Matau tia. Wha mai wa ala langa le moto tangata e te tau on te tala mai parapa. Sātu mau pea parapa o se whao mea. E tu sabe wha mai e te tala mai. E le wha pea a te tala mai na sui e leo lona whalanginga o ia lava o le whao mea. E whien tangata wha pea nālo i eine. E tina wha mai wa mamā, a e tu mau pea. E tu mau pea le whai me leanga, ma le lea lofa, i lana whalanginga. O le whalanginga lea le pangkā lea, e whai te tala mai, whaasau loto i a parapa, ai awesi o tātou i whaola. Sala. Whai mai e ri awasea ai le tau pea o parapa o se whao mea. Whai ngai lua. Ina wala langa le moto tangata e whasa tauro i a Yesu. Le luka i lusu matolu ran whai po lusu matasi. Sa bea pero tātou li i mahalo le tua le aise ang sala. E fiu tangata e tau leanga ina Yesu ma alanga atu whai atu ia pilato. Whasa taulo ni tangata, whasa taulo i a Yesu. Ia lunga e te mātou le toto ni tangata. Ia mātou ma mātou whanau. Vai upu wala ta lafo e le nuu o le atua. Nā ia Yesu ke riso le alo pele le atua. A lea me le tau mai nā. Sa a vea pelo tātou ali i mahalo le atua e le aise ang sala. E fiu upu e whaaleanga. E tu mau pea le whalanginga Yesu e le aiso nang sala o le tātou ali i whaola. O ia o le tupu. O le langi ma le lau langi. Ma nei na vanga e lua e tau whapupula ai le tātou leo langa whanatula lo tātou iai ma leo langa o le whinangaru pa ia o le atua. Tātou se e atu a whai e te sa ngai min tangata le loto whaftai. Wato tele o tangata i nei e le loto whafetai. E umalo ana whai ni me ma na o ayo ese lo maoro. O le to i kea mai tangata. O le tele ia, le tupu te mine. Wa o ngā foi mei e tu tupu o tātou wā ai ei, wā ai tino e tātou mata. Mo le whewhasanga inga o tangata le loto whawhetai. O e wa whāralata ina oe, ma tuai se ina oe. Mai le tele o tau sangana e au ngai, ai vai whamatalanga o whai ati oe. Nea le whi au tāua lo tau mai e le whālata ina o oe. Le ngata le whālata ina o oe wa tuai se ina oe. O ni mea e sino na e ti ngā ai o le loto leanga. Ni winga le mafau fau.
Le mawhauwhau sa saa mai. Ia te o tō ma tātou. Se te tāua. Tāua ar malamalama. Tangata sa e alofa ai. O le maua se loto whaafitai. Aua ilo ai nai sa lato whaalata ina oe. Ia se whaapea whole lava le whaalata. E toi tua ia se oe. O ni mea ia e matua i la ngona ai le ti ngā. Ono e ari mai o le loto leanga. Ni winga le mawhauwhau o lo whapenan ta lafo mai pea, ma ta lafo mai pea, ma ta lafo mai pea. Whai mai pea. Le ala lau tari ni le tai au ta maamatina. Le ala tari ni whawhita au ni le osa sao nei, i lunga o pen whailangi, mea lo tu tupu nei. Le ala se tani. Tolu tali ia e mai. Whanofo file mua le tato whaasoa ni le tai au. O le tali mua, ia e maua le whaamangalo sao mai lo loto. O le alawa, ia maua le whaamangalo mai lo loto. Dua, o le ai o iatu i lau te talo mo se whaamangalonga mo o whiti. I le whai ngō whii. Ai whai mai, o mei e tolu te tau no tātou whaia. Ia te talo ma le alofa mo i lātou ina ia li ua, o ni tātou vai. Pe whai mai lava leanga, whai pēr tātou pito la au. O nai tali nai tolu. Uma whaina o ina le netai au. E sosoani e le tātou, tau ma whaina le netai au ma le tātou maruta mamatina. Ia tātou maua le whamangalo mai le loto sa. E se le tāua. Te leo te imio te whasidi ai Professor Dr. Afualo, ta tala ma le tō wha ma le poto sara lau. Wha malamalama i nai, wa sosoani e tātou malamalama ai. O le isi, o le ai o iatu i lau te talo, mo se wha mangalonga mo o whiti. Whenga tā, alanga le tau mai e whai. Whatau nu, whaita lia lava le atua. Whatau nu, le tātou talo, wha mangalo atu e tātou whiti. Ia tātou ta talo ma le alofa, mo i lātou ina ia mawhaia na liwa ese. Malawa i vainga lātou te whaia. E le misi se aso le whalanga ino le tātou pokalame. E le misi se aso le whalanga ino le whionga le teitei sili a Dr. Tune Epa. E le misi se aso le whalanga ino le hero le tātou pokalame le whtalainga e ala le pule. Amsa e aia le whionga le teitei sili a Tune Epa. Ma le whionga le hero ala le pule. Wa whai ma vaisu ma lie o nei tangata le whaleanga. Whaleanga ma le HRPP. Ma whai pule umana tamo mo e lalo le HRPP. O lea. Lea mena e tau mai ai. Wa tele le tau whaleanga. Tele le tau whalata. Le ai se loto whawhitai le anga le leisa whaia i le tele o tau sanga. E lai whai meni i a tātou. Le tātou whasoa i tātou whamangalo. Ma le loto ato i ai. Ma tātou ta talo mo se whamangalonga mo i lātou. Ma tātou ta talo ma le alofa i ate i lātou. I ma whaina o ese ma ia vai vainga. Wa o te moli mau atu. Le ai whanongolongo mai wai. E umalo se pokalami o le Maota Samoa. O lo kipi se vai vainga. Pa sau lunga. Le latu vaisu malie le nā. E a whaina mai ta mamati nā aisia. Langa e pele ia te la tōli tātou maftanga ma le atua i tai o te tasi. Ai whaleanga ina pēr, whaleanga ina pēr. Lea tātou te noa o lunga o penga ta whailang. Penga tā le tu la whono na papai atu iai. Ai au ngā foi. Ia malam lama le tātou mta upu. Tātou te lefi fefe ma pala ai. Tātou te mata ala pēr, maua pēr le whausfianga le atua ia i tātou Yesu uma. Ma o le nei au wala, o le amna o mi ai lo whanangolango, ini whatuanga mai tangata popoto pe o Afualo. Professor Dr. Afualo. E le mo mia le tātou whanangolango ini whatuanga mani whananga le lalolangi. Po ai a tangata pepelo. O ai a tangata e langolango i vaenga nei pepelo. Tātou te le whanongolango ni o lātou whamanwhatanga, ma ni o lātou whautuanga le ai.
Tātou te whanongulango le anganga o le tua, le peo tātou whasoa ni tai au. Ia e fia lau loto, ma ia manuia, ma e maua le loto whaftai le tua. A e whaftai fo i le tua, pe asili atu se manuia se tasi ati oi, tasi ia vahenga tāhua. A whai te maua ni manuia, whaftai le tua, a i eisi stangata te loat, wa sili atu manuia nei leo oi, whai mai, whaftai le tua. Whaftai le tua mo le whamunyanga wa watu le la tangata. Wa sili atu whamunyanga le tua, i le la uso tangata, whaftai le tua mo ana whamunyanga. O upu ia ia ola i te tonu ia i tātou. Le ngata i lo whaftai lava wa e maua ni manuia se tele, whaftai le tua pe a sili atu ni manuia o sesi ati oi. Le tātou tu swai tau le korinito. E tolu no whai pasumu le iwa. A wā o le poto le nela o langi, o le valea le iluma o le tua. A wā o tu sia e maua e ia o e po poto ia la tau lava kona tunga fiti. A o le ne whapeta atu e le maua e le tua kona ia konga fiki e whai tangata nei. O tunga fiti e whai tangata nei, whai meo la tua tangata po poto, e whai tunga fiti. Awa awa lava ni whapeta atu e le maua e le tua, e maua e le tua. Famile mo korinito lon tap mo an fai poloso mal fitu ai pe tai wa fili ele tua mea va le al lang ina ia fa mai nai e popoto ma mea vai al lang wa fili e ia po fili ele tua e fa mai nai mea marolos nai tu fai taule na tuani o tafa tamama tina e te tu vai deso ma le aso, whanau longo mwhaitau. O le tari manino le nār tātou whasoa ne nei tāau, ma le whai mea tonu, ma le amio tonu o le atua. Whamasenga i fo oe ta māmitina, e fiu, e whai a lātou awala pio, ma lātou awala wha lātua, o le vale le liumo o le atua. E fiu e whaase se ma whaavalea tātou. Leo tau tino le, a whionga pa ia le tua ia tātou ni tai au tu yo au tawha. O le vale nai lumo le tua. Ai o lau fi nau ma le wha maoni, ma le whai o mea tonu, ma le amio tonu o le tua. E tu salava pe ita mai le laro langi mai lātou. Ua wha maonia e le tua o lau fi nau le amio tonu. Se mea nā mana ia. Se mea nā mana ia pēr oi o le tangata whātua tua moni le tua. E fiu la vetuai ma whaaleanga i tātou. A whai mai, a wha maonia loa le tua oi i lo fi nau le amio tonu. Pinko, e si mea. Langa le au tūna tātou savalinga, o le savalinga le hala o le wha moe. O le sailinga le amio tonu, to tonu seo tātou atunu, ia manuia ai Samoa. Le ala se mea o e fi nau mai ai ine nei taia. Le a foi se mea o fi nau mai ai nei tangata pepelo, ma tauto pepelo, ma moni mau pepelo, ma le lea mi tonu, ma le lea lofo, a me le fi nau mai lato. Yo sara lau lunga o pena te whai langi mea o lo fi nau mai ai nei tangata. Tangata pepelo, tangata moli mau pepelo, lea mi tonu, ma lea lofa. Le anga lea e tautala mai le fiong pa ia le tua ni taia o le poto le lalolangi ma le fai mea pio o le vale le nai lumo le tua. A o le fai amio tonu ma matau i le tua o le poto le nai lumo le tua. Amen. Whaftai nu mo le vanoa, whaftai fui ta māma tina, whanongo longo usum tu whawhine, fia tātou te whetu whai. Ia whamunia le tua ia te o tō mātou whanau mātou wainga. Whaftai tele lava le lango. Tātou au whaatasi i le upo le tua a walpokalame nei ta māma tina whaftai lava. Whamunia ne yaso. Malo, taila wafionga le tapa au whaasina to le afoa mo le tātou malo tahao. Ma wapea lo malo si e walfa au wawina o lea vaenga o le pokalame o le malo tahao. Tai fo ile upo le ali e sanga fisosoani mai pea ia te i tātou. Tātou tutu mau pea i tātou whinaunga
tātou te whina uina le ape o tonu. Le whaopopo mai le tamama lo man malo Reverend Mulianga Telesoti o le poto le nei lalolangi o le valea I luma o le atua aisea awa ele o le poto mai le atua o le poto wha le lalolangi. Le poto le na whai maine to sipaia e wha masino e le atua. O le mea lea a whai o le poto wha le lalolangi lea na manu malo ai tangata o lona uinga e wha masino I la atou e le atua. Ai whai mai fo I le to sipaia e le alu pea lo la atou leanga. Ai le taimi e wha masino ai e le atua. Fetalai, wha fetai mo le upo le atua. Ia wha lautele na mai le tamama lo manu malo. Ai o Elena Kolini, mai le Isaia lua sifunu ma le iwa o lona whai upa sifunu ma le lima. O I tā lofa I o whai tonga fiti whaloloto ina ia lilo ai la tau filifilinga I le alii. Ua whai le po uliuli. Ua whai I le po uliuli a la tau mea. Ma ua whaapea ane I lātou, o ai ea sewa ai mai a te I tātou. O ai fo I se I loa mai I tātou. Ia, o wha lautele nā mai le tātou. Nai tātou o tustusi ma lau lango mai ma wha fonga le tātou pokalabe I le nei tai aovi I ale alei. Ona o ana upu, ia e sanga fisosoani mai pea I a te I tātou. Ma le tātou sāwalinga o loo whaia nei. Ai o le vi inga leo le atua. Salani ai la na fionga pa ia ile nei tai au. Walk
Pese ka kodiko tasi whenia whai pese ua loa foi le lato tautua I lunga le tato pokalame. Ma lo le fonga. Nisio I lato ua tuua le ma lo. Pe e o le. Pe o le fionga ia wafsuanga. To le fua kento toa. Ia ua tuua le ma lo I lana fionga. Alo whapena lava. Alo whamawina pe alo no sifu fonga. E ala I vivi ingo le atua. Sini mea ma naia tuua ne lao langi. Alo whapena no whamawina. E se tasi o. Whamaruru tu whulunga matusenga se tasi fo yo. O sui fo I lunga woso me lunga ma whapea mai le sunga ia Tomi Malanga. Tomi Malanga o te whamangala ia te oe. O te le lopo wheme te saumena mau o whawhawhine mana me te taua mai. Vai oe. O te whamangala ia te oe. A tono lo wawa aipe e tau. E aso fialu ia te o te le fialu ia oe. E milena ma lie. Ua tu te whalongo fui tala tangata nto mai le whamasi se fu o tau pe whatu whamatalanga. Ia lava le ono sai. E eise me whale fia ia ono sai. Le te saulungo te kalame whamatala I pere ono sai ma le ita. Ia e wad whasino tau na whamatalanga. Le mea moni ai lau susunga Tomi a malanga. E ano o se whawawine po se te lili ai se fia lo to le fosi si oto. Le mea nai fia tau tui. Isu ia te whalongolongo I tala. Ia, ai mua oe po o se whawhatama po se whawhatene. Ia poro ka māpena I tupu mintangata whapena. E wutu te mai whapena na ngā lea e manu ai whina ngalo nei tangata o le maftanga nei o le Maota Samoa Viiga o le Atua. O te whamanu rua to I lau sunga. Ni elo whina ngalo. Ne ua aru le wāloa. Ai nu? Le la avidi professor. Malo, ia, malo foi le on sai. I de kelo le au whawhawhinge. Ia ma le au loko le anga lea ia mai ni telefoa. Ia o mea lava ia mai le vavau, le lava la whavavau o mai lava, sau lava. Ia, ngā me vai mai ia. Ia lava vai mai au Ia, ava pia te vai. Ia whare me pia nei o fōringa. No, alu le ofisa leo leo. Oe le ingoa? Ni le tau atu le ingoa ti ua te le fōi le bevesi enu. Malo on sai de yo le fia ka o si lo akwa se eva ku ya nga fa no manga mai mau fo lo tamali e ya tu yai lo tamali e fia nga ye manga mang ni ai ai se au le ngo ski nga fa ga mai ye le poa ya me na muso e ta watu so fa ya ti ni na le me na va to fina nga lo la fe mam na male sunga le ala ngolo mai va e uso ya te lo po se kenge Awe fia pai a telefone, nga fai mele ki fia pai mai a telefone. Ini e ia se ma fai nga pai mele ki mo telefone tau talatu. E o ia o tau io, ke lo ai nu. O te fa tai fo ile tu ai ia manatu. O le o te lo ai, ile kene dau fia pai. Ki fia pai va pe me a telefone. Ini ai ama so me mo. Pa wale me, e pai a Yesu, e te alu ele langi. Ai pai ai Yesu, ai pai foi a cole fo. No telefone ia sangue pai meses. E te fala na vetire la vini professor. Ia malo lava ia Anne Michael Pelinato ia pe fo ia tita tuala. Ia malo lava so I fo manuia I la fiong al faltua. Pe foi tai lava ia te o tau le fatu ata mafuta mai lungo tatou penga te whai langi, mas fo I langi. Ia lava lo waso langi ai ka lo fatele ata, mas fo I la fionga ia le au pepe. Howard Walker, ia mafuta mai fo I mai. O le loa po o pia po o kilani le mafuta mai ento ina lea ia ai ia le atua. Amanuia le atua I lo waso lo fionga le au pepe. Fatadia pe le so tai mai el tato te pa le fionga I tato ele professor le tato po kalame ia wa fo I tato sili ia le no tali mai professor le mete mana no e fa kwa sele e ti me ia pe le tu langa na ia Alo fo le ona sa I te oil tina fa au mutali elivela o fionga alfaltua ia po mai fo ilo oia no foto atasi
Ya, le watani mai professor ainu fatara fatuia professor ainu. Le anga whaaloalo e whaawheloa i lau whionga i le professor o le tau whamanino ia e o le fo mai fo i o tamau a inga. Whionga le komiti tu mau le kalesia me totisi. Whaila unga whaamaoni o le tala le lei. Ai o le whaia o ngā sini o le tatou University Samoa. Professor Dr. Afualo luanga lau. Whaamoe tau loa manu butsa lele tui tolo maa ma lo le soifua manuia. Ma lo le fo lau i langi maa. Ma lo fo i le tautua tunu u ia e mai se lava lau tautua i le atua. E hala le kalesia me totisi. Ia, whamaro ia tūru nei tau Ia, e na ngona le ngā whaftaia o no le maro si fo e me pere tua mō tātou e whaua wepea i le tātou katatanuanga. Ia, salo na wa umana tonu tu pala fo i tātou panga tu mau. Ia na tō fon whapili tāro wharo ia tu ia i tātou umana. Taida. O mau tu pasalam. Ia, ai mesti fo i pa i malu o whiaru ngare tua. I nei tai au fo. Ia, whataro whatu. Ya, patalo fatu i lau whionga de professor to whamanino o le poto salalau i le nei whai taia matungo fia le ngata fo i lea ia o autofina masani fo i o le fo mai o le tātou tamau a inga ia mise fo i a le tūlanga lo enga lui ai le tū whalanganga muli atu ale whaftai tere professor ia sa whaine maru whalanganga le tātou a tamā makinari nei tai au, sona poe sila fia, ale mea whina le iai. Ia wa manele maru whareanganga. Ia wa sa wa isi tangata ma whai mai ma whai matalanga. Ia wo o a whai mai wo o lawe mo meo whawhawhingi, wo o mai iai. Ia te leo professor. Wo ata mo whawhtai le tua. Ia ai o se tūlanga e tau mai iai, ia le tūlanga e iai lo tangata i le wawa ai mai. Amatolia so se tangata lava se tama au le lei lava. E tere ana wawa ai tangata walata lata e pisi teine, pisi, le lau te vai mai o le tangata. Ia wha manu rua tu ia, pāwa o fōringa na mai e le tua ma tangata wa mai a tole a fōa. Whai wa palapala i loro tu. Ia ona sai. Ia e te whawhatai pe mātua ma tamama tinana whanau mai a o lau ne lau langi. Ia ma fōringa na mai e le tua. Ia o te loa tu, e o fia alua nei tangata e te lera po se teine, po se tama. Ia e ngā foi, e whina le tātou te whaasoa i le nei tai au, professor. Ia o mea nei a atu tupu mai, na ngona lore whawhitai le tua, o lo o whapena o nanga lue pe ia i tātou i aso umai. E halai nei, tala e mai. Ia o te lala lau mai loto leanga. O le telewina la taman whawhau ifo. O lai work le tātou tamu whainga, professor. Whawhitai lau. Ia tansalo la o tātou le visini. E no po se transgender nai Ia. Tātou e me tau le whapatani the secret admirer I. E whapena ia wala se voile whai ona whao mai foi manatu mo la tau la ngona ia tātou wa tuku mai tātou. Kala mea o no le tara lava no Moses. Ia tau te le tau fia fo. Mo i le le. E pawale e taftai fo yo le mo le no e faso me la to manatu. Ia tatu ia tau tio ale ia falo no na taftai le ia ita. Ile wale mo ni ata le fo. E masenen fa lo tala le mato ainga. Pe wani me tupu le no fatu lo vai. Tau na taftai o le fa tanga tala. No, i le le. Wa ni do ai na mana yo wa fa ia ni fa ni utala ia lu ni ngai de manga yo e ni utala no fo ni be le man me fa ni le le fa. Ole ko meni mai la venta mamako me ai num tole fo awale an ma ia fo. Ya fa malu tu do fina ngalo. Ya ole sa onga le ya pe fo me utau a fia foi nai fa le ai de wa fia ia nai fa fin fa ta le ai tole fo se le anga lo walo fai fina ai la tau au le fa mala mai no le sui le pe fa mala fa pena o ye le loto fina le piwa pi tau loto le anga ya wa mai foi mal fi auta wa ya ngai okay ya o to le fo lu pe me le fa malu lo tuai sis ya la venda mamato ni ai le wa fai na la vale
le tu pa tātou whamarurua tu foi. O le tau whamalumainga o le a whene no le me vene tau so ainu. Ia mo le pua le a foi. Ia tau whamalumainga se me whapena. Si nala si ainu. Kenda tau whamalumainga o le sai student tau so mai runga. Ia, peo le whamarurua tu e lau whiunga professor. Ia, ia. Ia, Misia ia tātou mo mene o whasara lau. Matofo tangata malama e whaafongfonga. Ia whaari mai whiolato manatu, e le whaari a mai manatu. Ia o le tau tino o e ala im whain whaari mai o rato manatu. Ia elise le tau tino o leiso. Mai ia mua ngana whasamo fo ile e awata e fuapola e motutu. Ai maua, ai tā mua tātou Baba ifo ia nga fo ia aton fo ia toino fo ia dea to fine podeus ia mama fo ia nga fo mole nga umba besala ia lato wa mena le wo vive se nilo lang ia ele no tato na besala le vandoa le wo matala le vandoa iso sangata la vai fa adia yo na manatula ngona ya le social media mo ile le ele o se me de angala ai le ai tuanga folna le wa mai e tele o la tu de fatti no fasa la ngona di tape foto ina fo le ia ma voto vai wa on bel to ale ma fo no to le fo mai me se ala tauto ia tauto sa mo wa mo ia le ma fatti fo le ai fai tau de na social media i lunga a sapeta dia ma sin ma on mo ko ile ma fo sa mo ile le o le tulanga na de wo ia o tauto na malaya ia e tante va vai leva mata uma wa uma ye wa me uma ni wa nga uma na mo ile de i tulanga vo le va pe e moni e te te fa no to ye wo ti na wo le mali mo le mali ya e tante no fo wa i e fatu wa i to e fa malo si a ti ia le maudi a le character tanat ia ona tātou tārio tu iai me whapede ora wa uiti tiro i rese mete pole fu amu ia foi oe to le fona e fai mai ia o Viiga o te loa lava professor pe ia me le te mai tawina ia e rewa pe e fia mamasis e to fortangata ia mo le mau ia te ia lava e mo le mau tangata ia te ia ma lona tulanga tupu wae. Ia no tupu wae au ia si o langa whapea. O te alu tō tasi lava au ia e whai tō tasi au mea. Te lea mea te whaia, te wangā se mea o tonu mafutai matangata o walo lea o ka alo. Au marana mea o whaina ma mawara wanoa. Na wano la te fia lava au ia te savali mo mafofau de li, mo mafofau de mea. O le oloa o langa atoa na lea la whanai te tō tele whini tangata e malamalama ia te au professor. Lenga sia va ailo tino in mea fina le te alwai. Te lea na walu e whapenalo tupu wa vela ma mea te vai etne. Le te leo tangata e fia ma futa mea te au. Ai le maua se vanoa. O no te leo tu ua i se vanoa. A maua lau vanoa. Na whaanga no la ia lau o vanoa na e iei mea ta ua o te fia ma futa ia avia. Le lau te vai etne la i lunga wonos fumatasi o tau sanga professor. Na atoa nei la so fitu leo te atu. Na wono suma tasi tau sanga. Na o mawhawhau ale i tu atu, ma le tele la o teimi atua toa, o le piango ma le whare saa o te tātai. Ia a waru fui se meo te aluai, tele na waru tō tasi. A le a ratu lava, ia to e tisa pia mai. O lau te iloa la o mele whai, o te talitonu, o le tangata tausi mamalu, ma le tangata na te iloa whai lo na tangata. Whai tete lo uru le whale o la wo. O le upu ana e masani ana o taulo toina. E fai soa la tamai a tia aua te ulu te fale o sesi. Aua foi e te whatanga sesi e ulu te tono lo fale. O na unlofo me ane na o onga. Te leo te mi te alua. Tua ulu a se fale o sesi e se mafuanga. E se fiau tau e tau na waluai. A se upule me ke iai o lako e fiadu ke fiingu vai ingu. E lisi suina i finane sa nofo foi nei i atia.
Ia e masani le ia tia o te ewa tu man mato fale. Ai le masani. Au walau I lor nei mea o fai me valea ma fai me leanga. E tasi ala o bili mai e fatu. Lea mea o le fai I le fale o. E te loa na ala wafine na le fale ma. E mana mana o e. Ia wale tau tala featu. Ai eise mea te sawai. E te wala au mua mai ato le fua. Toi o mai le tono Maota. E wha asano sana sau se si. Lango le fale le wha pe no foi se tangata. Ia no fale lea. Au bili mai fa mai la fine. Wale man tu I me te le tala fai toa. O mea na wha pe nei a professor. O tu nga onga na sao o mai foi ia lau tangata vai. E wha asana e aru fale se ainga. Se vanga ngā ua walauria mai oe. Aua te uru so o le whare lau wone ino ia te oe. O na ia o ngalani, awa ta vai atu la le whasi me o tangata. Ngau akala ia lea, e sa oaltala nai to ino. Sa oaltala pina le. O nai mea o te pikinga mai mea o olu mai ngopo kalame. E whina, ni se le tā ua, mea leo le whaalongo I le tamama tina ia o onga. E a wha mena ia, ne e a mai o wolo whale. O nana mea tupu, te o olisi aso. Wa e le sau le whale, a lau sau le tangata le whale. Sau leo la ielau tina po lo afofine po lo ainga I le whale. O la mea la tupu. Langa ne tango fua wala o lia. Mela lea, wha ngani le lo mafofau. O a onga lana, o leo tate vai o ki nei tangata ne. Ai a fia pa I mea tiau la aso, wale pa I mai. Ia lelo wo oi noi mafofau ngawhapena, en sa o leo lau whionga professor. Ia e tate un sai fo ia e a tonu fo ia o ngā fo ia nei mea na. So swani fo I le, whafonga anga le maru le tunu o lo whapenana whai nei mea o le, o tangata whapenei whaitara pe pelo. Ia. Ai sa o le ia le whapena wingo tanto. O moangana I Samoa o whanau o tangata o ai. Maria da. Fungola au. Ia wafo ia o le to ai o mai le Samoa. Ai ngai mlai mau tu le mapo. Ia da lato whava e umaro la va ia se roto fiafia. O ante mafutai. Ia ona tautala lo le o tama. Ia whanau. Male ai o mai. Le umani le tau no tere fua. Ia misi te ni whaiei ia whaina lotu mo pena fiaf. Ia e mapopo fo. O tene lava la o I latou e Afualo. Foi le na whawai mai o latou o langa ia inga fuidea. A le eisi tama. Ia pena o se tina foi pena o se tama. Ele mapopo le atotoa. Ia le whamurianga le mo te reo ainga. E tau mai foi gai a o te me whaiei tapo inga vole le fiafi ele eini mea. Ele o tupu foi te reo onda. Nela na whape o tupu mai te reo me whapene. Ia popo inga me whapene. Ele ina o tatou la. Ele na o Samoa whape na fu te reo se tulu. O aina na vai e ma popo whaangai ma a misera na whenga I o tamama tina ma whanau. E ma popo fo I ma e fua mai fo I lau e tatu vai e le o e tupu wai o rato whanau. O le whawhitau I le o tupu mai nei. O le mele sa tapi o lele na tangata kari nei si hoi nei a Charlie a Kirk. O le ainga ia, o le ainga manosi I le whakristiana fo na tau ainga ia ma le jamo fonga le Republican, very conservative. Ia au le whina la tau le jamo. Ia na blo le aonga o le arunga la nai le aonga e fo I me wa mutera ese. Tana sui buile le ona o mea la ni te pio lele a o maftanga nei le ngato whai aonga le aonga I o wōlai lai lato te nai whāwoi. Ia wai se ila manatu mana ngona I mo te whale e wasui e fo I mawina ma le la tupo e whawhanga. Pape umana po e whai te ala tato matua I le o ino tato whanau. Ia ma mea o lea ngā sonu ia o mai me whapene. Ia wa matua I whorota mamalteine. Ia o pe foi le wa mata na se va foi de anga ia tu tanga mal se de o matua
ai le ma faina wese mai pe afa pe o da o ngani re na wa wei ia la tau te pe o le sa roi moi mau ne de ya me sana ta tau wa fa pe na fu ia lo tai tai tu wa in de maro si fo io le o le va fe le ma tu mi se de la fa le a de la tau o ai na va ma tu ia o so sin fa ro fo tu fa fi le mo so ma nganga ma lesi ala na be o te vai fo ia I tu tongu le te leo ai. A me se ale fo de maita. O matua ese ngana I tameti I whanau la I tio no wa fia te leo. O swing o leo. Ai reva pe. O tātou wai o te minora mai. E whanau tu rode no matuma to ina fode wa pana valpo da e me lia o ya wai o. Mo ile le. Tongu le o ya wani ito e tau tala ia o te miri to te dia su. Mo e fanno o tua foi delle ia matua la e o le fare o le afle me le fa ma me le mo ile le bene ia au ila e fatto un no ia vai o i bene o ti fanga o ma ko be usi e fa i bene ma te o ta longa ia mo me le mai mo kings so ia di kings o le matua o no to te dir fare to ia ta fanga na e tupu ia mana tfapea ia na matua me lo ta multi ia ona e fina rola ile lo o le ia tsa ona wa ia tsa le fa abi mana to freedom of speech ia le tupu ne te ro fare to e se la vale sa lo tonga va ti o fare mana e se le bore de ro fon fa una aria de Ang series ang tungan na e famanu o si sta. Mo le meran no tu kun te de no visi ya le vai tau e wa matanto ti do ia fenga malo temporas foi i mo tu la fono ne ia mo ti do de wa nga tu fa nga I no no sa o tonga le mo ia o de ia fa nga ina de o se a pena fu de e fa o de mari u si pole ala vo vai tu sa le ala mari le so tu la fono vo de o le vai fa so tana e mena e tu ai ma fu e ta no ai fai fo I nostro sonia tu in totale ai no le vai ta u fa la solo la fa pe o le sarò ta un bene sta no ai o le fatwa I ta si le ta tu fe ona mai fa vai popsure na wa matan masofa wa matan masofa ono ne ta fo onu tu ai nei ma sa vai ia te sarà ma lucia na me ane yo mafutanga ni no fai lo tofia fia maftara no alto ina ma lo matua fatu to fana na foi pula ngani fai pula ia ai pe o nei no fonga tau langa ia mo ni la mo le la vai fatu no pe o o le tu sa le malo si o le fatu anga na le tu tu ana ino le tu ku le te do ainga de o feura I nei la e tau lang te pea na e ora ina e sa de musina o ile le ia o le sila na tau o le ola o wino whanau ai neverlanda e fai te foi o fea ia o ngai anga I whanau po o ngai foi de tu moti e pe anga ia o nga e karesia ia po o nga foi o reila ro mago ia ma fa solo toi lunga ia o nga mo university ai o modia le tala na ia te de me tu o ia ni fa na o foi de sa o la mamadu de la o matua sa mama te na ai o le fa solo ma ia o nga sa wa o ma university a pe o tu fa fo ia e to fo in bai ia o tari e so ina bala mo tuta o male o nga ia sa o la se fa yo le u le sa male afa ia ma tu la ta tu ia se magwa e da tu inu tu po sa fa yo le ia ide mane e to na o ti de lo la wow ia
to nga ma fo nga na fa pena fo le no le tele o le marosi o le o le malmaloma po tsala ia na matwale i te e faila feeling out nga tsana vai e ma futa ile tua to le fo mai na vo de marosi o le tele o data to fo o po tsala la le ye ai le fa ia na lu se ma de best town fight mo ile de ia tu la fo le fo ia e vai lu tama mo lu tina e fa leva ina ia so a fo ina to le to ia to ia le fa mo dia ngala na sa la va se io o la vai mo ia pero o lo ina to te ia fa ia to ina ma lo to sto pero ia me fa ia de be a ta la por pe te sa wa e sa ta la fa mo ile me ala va pena o nga o just por kala me va to festival la lui il to tele wa ia la poata pa nga por ai o se tu ala lo e tau te mata tu pana e o sa fa ma biari tu mai il va per la tu per fa ma biari mo ile professor eu tenia na ro uma ia le de ma ale na o mai le tu e te olai ia ona esa uni le ya lu nga ya usira na le mene tu ta te le marmala mai na ta tu lo le fa ilo ba tu spai ya o mena ye tu bu fe ngai mane mal fa si do o e na e ta si el te le me pede mo ile professor pe ta sinava enga finale ta wa ilo sa noanga e a nga foi sia na minute ta to pokalame e tatou te whetuwha i whui me whapene, ia wa ngā whui ia whui manatu, ia e toi whapenana wha mausali e pe tatou whui whatua tua, ia me se whui ia tu langa na whauina i tatou, na tatou whui mātua i le me se whui le tu langa wa iai lawa whionga le o professor o le poto sala lau, ia ia whui mātou nei o le pokalame o tala noa se wa whauina i le ia foi to inga poto o le foi ina mai le tua ia le fa longo to foi la to fa tai mo fa tuanga al pe me le tau fa au tu le ta fa so le ta ya ile me na vale le pe le sa sau lungo o penga te fai langi o le fa pe mai foi na le o isala elu pe wa fa ali manatu o tangata talu wai ono wa sa no le fionga le tato palmier sunga ya lao i le upulea i sala elu. Ia a mese fo ia tātou sa mo whape o i sala elu le nua le tua. Ia wai ila manatu wa ta whaadongo atua i lungo peng te whailangi mo lewa noa ma whaadongo longo ai. Ia ua whamatala lava le whenale le sila fia fo i o le au whai tō wha le fionga pa ia le atua e mese fo i whale anga nu. I mana ia whaida ia whina ngalo i la ta ita fo i whaadongo professor i mete mai tawina lava i alo saunuanga na e whai melisia so lunga pokalame. O au ia po te fia tala lai fai mai po te le fia o te tango lava fai tau. E au ngāra ta fai tau. Pe pelo pe o lea lava te fai tau. Na o loa le au ia wha ngā po a me sa o me se alonga o lo tu langa wha fai a onga. O te fia fai tau. O lea lava o whatai tai e fo. E ti nahana o le fia fai tau vai mo le fia whanongo longo ai. E au tango lava o whanongo longo ma fai tau. Langa e tate whanongo longo le tangata poto. Ia e ati le foi na so ani e o e tau mana mai foi. Le ana no fai tau ia le famtalanga se tasi foi o tamba. Mana ia foi ana ma faufonga. E fatu saina mai foi sala elu ia Samoa. Ia fa pena foi na fatu tu sa mai o Israelu fai la to matai sa o Israelu fai la to apafano sa. Israelu fai la to mina pe fio Samoa me uma lava. Ale me ati fietara no ai professor. O le pe wo mai vina le o forfolanga ia na whai alauri ma le whasa le atunu. O le mena le fia whaatali e mātou. Le fia whaatali tali le atunu. Po ani mea whamatala mai. O whea mai e le wha mua e ala i forfolanga ia na whai mai. A te au whalongolongo atu. Wa sau o le tangata e le savani tulafono. Ia e whatau nuu ar tulafono. E whatau nuu ar tulafono e le whaapea e alo mar tulafono. O lisi whaapunga whaapea mai vinale. E le onge tangata ia Samoa. Ai ai tangata wa soli tulafono. Ona whapea nā lava lea ia ona ave for tulafono. E ave ese a mei fuis tangata.
Au whaupunga ia whapea mai loi te tonu, mai lo abe e se ia tangata whainga ringa ole saunuanga ne nā le whionga ni pali mirisunga leo, e le sauna whamatalanga. Ai a tu malai tua e mei na whai mai nei. O le lama te whaatari atu. I mei na fola mai. Fola mai e au mai loa, ia batu le 2 miliona. Ia le ngata le 2 miliona e whai ati nae. Ia au pepe e whina leo a fō mai. Ia le mola tu soswani. La mof soswani me nei. E o le la tau nā mea te whatu stusa mani mea na fola mai le HRPP. O le la no tamu whai whina le tatala mai ai le tō whā manino laua whionga. Ona te mawhau lava le teimi whina le na mai ia e lau wharisai o mana tusi upu. E mai e whesiri a Yesu. E whina le. E whesiri a Yesu e tau whamatalai vai teimi o Mose. Whamatalai tu la whono ia na mai le tō ia Mose. Ia alae na sila fia Yesu. O nei tangata sori tu la whono. Pei whoringa mai e lato te whaupua tu la whono. Ai lai sori lato tu la whono. O le vingana no whamatalanga whina na tani manino a Yesu. O te lei sau, na o sau e whare leili tu la whono, te lei sau te tala tu la whono. To e whamanino le lei mai Yesu, e sili Mose, e sili atua o ia Mose. Ma toa malama le nei ia le launga Yesu na whai i le whina le lunga le maunga, i mātai o lima. Lai whamatala uma ia Yesu me uma na. O le vingana no whamatalanga. Momor tangata o lewa tupu whaitato vai teimi, e tala noa tu la whono. Au la tōn tangata sori tu la whono. O le lai whaatari le tunu upo a awhiso soani a mai i le tunu uwhina le pio mei in fola mai. Au whaalongo ku le tunu. Ua mai le tala ia isa la edu. Ua whaatu stusa mai isa la edu ia Samoa. Alfe siri la, nā mai isa la edu se kola mai a Samoa. E tasi ala vaenga whaapoina mai le kola e manuia i Samoa. Nā le HRPP, o mea nā le fi whaalongo i tangata. O ani manuia na mai a isa la edu. Nā ngoinga pe whoringa mai, ale tasi level maule te talitonu e professor. Na o Yesu lava o lo wala nai malo le langi. Na o Yesu lava e leo Israel. E leo Israel o Israel. E tutu sa matato. Le alau manino marisa nuanga na Yesu. E sili Mose. E sili ato a ia Mose. O mea umaya na whaia Mose. O te le sau whapea. O te sau e whare leia atiri. Nongo winga na te minei. O lo whaatari le tunu o le manuia. Le na fola le HRPP lato kola ma lato pe lenga. Ia e mese fo ia le pina le lato supa. E a mai e tu lima mai le atunu. A whama maa benga mai i le 5 tausanga, e tofu tausanga, e sau whaaso la toa le manuia na. Ala wa te iwo oso mai sa la edu. Ma whai mai, alfe sili professor, e manuia e tatu atunu ia isa la edu. O isa la edu na whiri le tua le whenga tuai. E na whiri le tua Yesu o lo na lava alupele. I le whenga inga fau. Le sao whanga mai le lalo langi ato. E le na o isa la edu. Se mwhai ana whamatalaina mai le isa la elu ua siwa mangongi le angai lungo o penga ta whai langi ne isa la elu mai nei tangata. Le whaftai, ma le sini wai e sao lia e le rau tātou. Le a fia umai ala langi ia. Ia, pena o le whatoa umanei o na whai de pārota hoi le a malo le United Nations. Malo la langi hoi le o e fai ia le malo e rua sete foi idea i o Palestina ma Israel. Ia la na fai palo te se la fast food ia malo o la langina au tau na fight. Ia na to se fulu desa tite ia fia i America ia di mucho Pacifica. Ia marito se fulu lesa e ri palo ta na Epstein. O tātou na sai la lo le Epstein. Le sfululua lea? Sfululua, tau te rei pānota. A sa lau whasfulua tunu iei? Io, le sa le laua langolango ina e tau whai le stete mo tangata Palestina. E soa anisi no whonga le e nei te mene vese le tau e kasa ma o i le West Bank, le mene e nei nalo nei o Israel, nei vama a Israel, le si le tu sa e o Jerusalem. Ia, mana e foi wasili ai, o le monia ia. Ia tatu foi ai tu a mene amtanga anga o lingo Israel. O le pofena mata mai ia matu foi o Israel, ma o lingo le sui matu o Jacob. Maria da. Amo ia os ako ia so malu mo Jacob. Leila fana le
tos fulua lea ia i tuainga ia Israel o ia kopola na le sa sauna na malanga ia te loa feta wi mane anget ia mole ia na sa $5 e no fa persadia le he wrestled with yeah, matura le tu tu sa mo na den suile ngo le na fa ngo le ya Israel wai au ya ko kwalo na ngo ia ma fo anga mala na de la sa baila lo o afo i o fano le to su tribes i tu ai la ia de o Israel o le sida i tu ai ngo wa i tu ai ngo Benjamin de lena Lena sa wide sa mesia. Lena ma ko ai lo I le. Josefa ma Benjamin a fanau laitin na toina. Na tene are tene titi da va. O Rasela. Ya o Rachel la. Na la ye lela na Lena wi mai o lena le tsuntsanga tai ia tsawa na le fa solo mai nga fonta Maria da ia se o mai la ia Maria matola o Maria del Fitsidia ia o ia se fa ele fa solo mai ia ai Maria la wa matola fenga tua ia tola mai na que se yo tu ele tu si o le fai o le fenga nga tu was o le tanga anga to e moni o le fam tala ia de vala o vida o aperam e tu wa e tu do sai ia ia na wale o siniko ina ia de no pofere ia o la wa o no le stai il vala wina ia na no le tu ia tele va venga de tu wa ile fa solo mai la mo o le uche ato matua tu le e to fina ngaro le tu e vala wina per amo matua o tu atu per amo o le fofoanga we're talking about creation tata no ile fofoanga pa ia le tu na faile na le sta ia tamu mai ia mai matua o atamulo na dual na le ia tamulo pa ia ba de amtanga tamu bode le ia ile na pa ia o le no dual o isu te biso ai fa solo ma po ile ai o tu atu ia I tonu a mese tu si na ia etera na tonu le sekieru fa solo mai la Isaia na I consider varo anga de tene o mela ni to the spiritual realm sa no la fionga al professor se o la fai o tu dava se I tu atu la malfisili le de asarai pe malfisili asarai e ma fai malfisili atu about la holy's bro Israel ia la via mai ai fina le fa mamanga ina o le tulanga le te sa no professor ma fa lava Yes, o trade tani. Yeah, le I love. Ono mesa pende. You need to understand the background. Yeah, le. Why salo atobia ono mo me tusinga talam Leona ya wa ia fana o investe so si investe la fai fo imo me tusinga ma pepa ave fo ide fa sala la lava ona yese we're looking at the background information it's of Samoa to ele o na ka ona fata oto ina ia malmalam ia peta for faculty o literature review Maria the literature no winga editor for itu sa ili mai ma oto mai le tana fasol ito ma mena tutu na mafuai no ile tulanga le Maria professor e fasol ngala na ai pe yo le mo tan no tro bi bele yo le tong spai ele ni me fa po Afualo mo le professor ele me fa po de an mo to bi mo ile le na fiona pa ia de tu ai pe ona o isi me ni ma tu to te le voya ia no fa tu sila ia ta te mal mai wa to te le lava pe ia tu fore ma tu ta dinga
ia launga fes au o i umanisi ia ai tanga ia te sa ili ia faitau tu ia maisi la tu singa ia e te pela o te o le tora a maisi tu sina fa matala ia ai tu fenga tu ai ai ma de oto tonga lava ia ese mai tu atu la le tara no ese kielu ma i le bere na tu ile o la faleanga a le spirit realm le tu bi ese ia rusfero mo ia le tonu ia o le sila na vai nga tini ona o matofo ia o angelo le tu le ia fasolonga ia o sfero na ta o le bright of morning the morning star o se angelo le man la mesu fausia le tu ia o man la matala ia wa le silfia tele o e sfero vole le matatia o le tu ia o mana o fia fai ia Atua fo ia ia o le pa ona na ia na ia silfia sa o tu mo me safo tapena le tu ia pela ngana le na mafua i lo wa fai warulo ia tam fai te fale o ma isi ange ia peta sfato na nena o mai lo mana o lo e pesa o vole mo me ia fa pesa ku vole fa fita por e fo war malo ia ma ia na ia mera na tu wala e famtala lo medino lo ia e peta ia ma tola le lan ta e lo e Mikael mai kona mo di ake ia de tawale ina ia tite ia de carrera planet ai o le ingala na i matola le ngole satani o mo le ngoi o sfero lucifer o le ngoi o le angelo mangala male ito na ran fai ngo satani o le ngole fabertani o le adversary na to le wai fatauti dai o le wiga na Satan ia le ala no fatauti na ia fai do tukulo ma le lan tata e lo e Michael the archangel maisia ia na to ila lo o bela na i tu ye se lo ese mai lomba ma le mano le tu ia matuala i he was cut away from the presence of God or the sinner we got mena i wa ele tu vai ile man ma le tu ia anyway ia ga paule so me lo le ile fofo in the lang matula o yesu Kristo no fofo to just ba ia matula what is it me up to fight out to I man to fo tanga te fadi pele ya Israel ona o yuta ya la ba ya tude isi ia matofo ele na tele lang ya o yesu Kristo ia yesu o le atuanga le o le tula fondo o la tula ba ia na o la vai tu la vai ile fenge twai o le faso longa ato ina o fina ngalo o yesu Kristo to just ba ia to ba le alu marianga the trinity le no fina ngalo eto te pena ato le fofonga mai o to te pena ngala le o fofonga ona fua ngai tua ile mele na tu ile the spiritual realm wa matua I maso sofato le kia de atu lau the whole of the universe o le tengini o le fatata to malmala mo wa ia tatu le to mai o le faina o masini a satellite ma ai tu atu o le iva planeta le ia tatu ai 4 miliona le isi le tu atu ai mata tio le tu tio le tu si o to te tatu ia mo ia ai no fuli ma ho fo wa to se po ma al po sa bava ai la ngai ile mata tia le na tino asala e tavita o tala mai le langi de balu le tu na dia da fa bimo ia lona ese mabe o mona e ta wa tu le sta ya wa ngai le sta ya lona mata o fia meso o lona lo fale mai o na dia da
O le ana fatu o nei ia le tatou man malama o le tele foi dan mon maule au astrology sam tanga ia le susuea ia scientist le susuea ia o la tua ia mon maule fam tala mai o nei fuanga i man malama fa sai di simba matula fo ia the scientific methodology le le it's am foi fam malama le mena ai tu atu le tu lo le tati tiro te a o ndo tia la le tu le na fo sia le tu tama o le alo the Trinity, the Trinitarian nature there to o ila le lai kau ese se ka ko mbale ba ile Judaism ona pe ona o le Judaism ya la la va ma to le sa de na ya Abraham de la na fasol me la le to o ma ya Mose ya ile me na ye foi dai e tele foi no fsigia o le ia de vana ma sera tu spaia wa ye si no ngana fa mai e de o tu spaia e tele ona tu stala there are many authors o tu spaia o de monia ia o tangata ia to no they are only scribes then ya mose de to see e do mon le amata mai le i ke ne se so le tikon e fa tu sina ia ia o mose lai pau mea mose na fai na tusi lalo o le o mea na musumusuina ma le na arwe rungo le mau o mantu la fono so all he did was just to record so he was a transcriber aere o ia mose le is not an author ele ia marmara ele o ia o le tustala o ia na se me fainga runga na saunia le tua e vatu ia i fama ua me nei le lesa ua i rawa ke nese o mai le tula fono se fulu e o foi na isperfeta ma lava se o mai lava fengi fo o mai lava i so o Yesu ia ma fama mau they are all scribes but they are not the authors boy o le mera na i malmalama mai to te mai o le taola na o faita tusi mai malmalama o la to mai le pe wa me le fina o le te pe o le tusida le Quran ia la foi famela to ia o muli fa la foi ia o se foi a scrapers na ia matele o le ia la vala ia ese uma ia la to na fa mo mau o sunga pa ia tasi la va tustala na o le to na Yesu Cristo man to foi to ile fa dinga ile fa na e fa i wero na e manino la va ia le sa no na Yesu I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the author. So I am the finishing and the finisher, the beginning. Wow, then Damatanga, Barangatanga, or Omega, Ome Umani. Ilalo or the Utah. It's unfortunate now, when I tenen tua ia foi papel cristiano lena tenen fasutia ia Israel ia Jews o tan faso victoria de venta to ese ama to foi na fano le ia Pilato fano Pilato ai vatu ia le fai uma yo i le au Utah ia la to na lena na la mai isu ia para ai vatu ia nala o le tau ngala vrana mantua la i le temile e meta o le messianic Jew o messianic Jew la o tangata Utah le tangata Israel wata lia Yesu Cristo vai falta un to tele europe e fasi o que de bidin sola o wa o temile Israel la to Jesus full million population o Israel la ia ai pe 2 miliona ia tangata sanama ia orisi la ia pe sarope to pe fa maybe 6 million of Jews wala ko fo ia ko kero ka wa matsin to fa ia o mantemini na ia de fu le alia ole alia ole dai tira na ngoi fo itele tinde ole to fo ide ole am to la to fo ina Israel to fo ida even to dai to no le ia ia le parece que le ia varanga lea e ele taimi to fo i mai to e vai de tu ona lana fata fata pe ape tu ia Israel ona ole leo sta de eterme na vese mai de tu mai o i farao ia farao la i de taimi o ia i lalo e kupito
fast food to sanga fata mi miro le tua le I the wilderness. Ina ia se tau avese matu tene o maso salo la ia. Ia na ona vale in fasolo mai do ia Yosua na ia le challenge na hallelujah Yosua le fai I tangata Israel. E filifili tai ta poi e te ta poi a wa umalo wai o te ta poi le tua you know, as for me and my household I shall serve the Lord yeah mai ro la ile le no mai ro no ia I never been but ona siria ia le I so tanga le o Israel ma to foi do suide mo ya ila o le wala le fa tanga mo tanga ta malava malava fenging tuai fenging tuai le ia tanga o le fenging is just one half o le si afa o le fe out there o le si afa to la o le fenging de tara le ia le na fi pa Yesu pe na sa no o te sa o le peti tu la fono ai na o sa o fata I did not come to destroy the law but to fulfill the law I am the fulfillment of the law Lela into malava malava why that's this ona you tai te minen fata pe episode choose iana o ala to ia sa fa ngala va fenging to why ma temi boy o mem tauti a tello tana tai ia sa o bila va ia ono me to my tradition lawa wo fauling o ye wo foi le o ye mo me va den Claro, totally, you know, was a very always I not so that's of our it told that they are now first year, but what is it was they have now become born again Christians, or they told for now, they are now at the forefront of the out there, out of Monia, or that or the saying a phone, but saying to your issue. Sa oi dei ono sound wrong. It is si matua na madino de sound wrong na Yesu fitane. I am the way, the truth and life. No one the Father but through me. Wa o le ala le mun ma de le esta share what to let to. It's about there we may tell. On to and no full stop. It is you on there. Yeah, to if I'm not to my for the year. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Belana isem tantio bena ye tatu manbala maila bena olonu ngolo manino lava. Ole se sena la ru tatu o mai do ile ku se tu ile pule de ye matona ya otude ma ngamatol te bidena no mai so elwa eta mai ile ulu na dena fai fatto mutu lo io sua ma e olisi o tu se orila mai se mai ngasa waita kana ia na dena fatto lo sunga na yo ile pupa la de le tabilo ina fasituena tabilo esoro lo pa yo rico la bomba ia no fonga de la ai di la semela tu ti lo tanga tene sa ma so la bomba di aquello finding so uno fonga de ia ore piara una ia la lo ai patino la mala il fa una ina io so poi la de fai utai pa wala de be fo de ile mal mala mai tatu fu ngara me ia ona la to te o fa una ina o Yesu totally yo o tanta fato amal malama ya Yesu the Yeshua the Messiah o Yesu o chu le la uto mai no tania na ore na tulo na ore tu o to taspaia na la bisi mai ide o Yesu to mi ide for the two days simple le tu o tama God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Le tadi ila lalia. E halo le de na biuti tanga te no le to fina ngalo lo le tu. Ile fofonga le ba Yesu. Mtu fo Yesu o ia na he was the architect
we are in city na ia fo inga le fo anga era na umaloa me umalava yeso e ono ale na fetu mane tangata ia ona marororo le fitu ia na manino ia tala e faso solo ia tantia ia to le forma e te mine ide mo portala nei le chat na TTPR AI tangani run atoti lo beni te usi ben tantia o mo va ben tot se la o mo tu ma venga le ton thing to ai wa umana faide ne numero umana calculate mo beni e tasi la vale o va venga nei o Yesu e me tantia ore chance ore nena it so se banga poi uno se e ma tu ai ato torsa But mandino ia Yesu Cristo la ia ma tu la Yesu o ia na faia fo mo in le le tu ia ona fina ngaro ona o le stai ia tamu le ia tamu ia ona o le marosia o Lucifero ma tu volen tu de se maia isatat ia Lucifero ia na iwa na to ilalo ia ya Eva Adam ia ai ma tu foi na to mai lava ia na va ia na o mai ia yo wa ma tu nei tu mo che ne se ta to na to fe to sa lava isa tani wa sa ferro wa solo lava ia na to ta no ale ma le tu ia na ma tu ia ma tu lava no ia no le ile te fi sa no e fa so a o mania na be sai ia yo ia ai mana ia o sala ia yo fui de ia de tu paulo no fa tu lan fa na o be o mana yo ba na mato ai fasioti a besi ai ia besi ai de loto o yo pa na ia ba mana ia da lo tives da lo take it na mai le tua na e to e vesi fu ile tua e le se be tu ma wala e to fa me no ile o fa so longa la na you te ya de ne Israel be na umma va umma lo feng tu so me lo mai Yesu o le atuanga la le cristiano le tato o le tele yo o messianic Jews Christians no way me se ala to lo to ile o mai la wala to sa o le yo o le fa sanga de mana to anga de ia o le fisina ia lo fisina mai nei ile so tanga le o Israel tato e te le so tanga de fenta to e se to reforma mo ile o le vanga mo mua le o le fina ngalo le tu o le vanga mo mua le o Yesu Cristo o le alo o ia sa ia fo ina ile amatanga na ia ite you know the downtown fotanga fa me tato o mai tato fautanga tato fa let us create man in our image now te vai fo isto singa e se vo yala to fa unga ina o le maula la o le munia o le fa tato ile to te maga ma na pai le ana fo ro tato il image il folinga ma be na bole tu mo ile ya ale eta ya ne fo ia o tato le sta wana fa o te na be ya tu ma tu le ma tamba eva ma le tu la fono la wa le sia le ne ale tato le se il rule of law mo ile le professor ele va per na be la na sa lo to ya tam na tu ti be de fatwa ai tasia ma tu la fono ele la au la ya o inana mantuala o le insabtia tu sa na la ta mai na le anu e no fa democracia i problema fa democracia the rule of law o na ole amatanga la va yo fo na umana fo tu na tu la fono Maria da tu la fono na ya wone ya wone sta o le sta ina na e sa we matola tu la fono I sorry tu la fono there is a consequence e le fa pe I sorry tu la fono ona le faia le sala mo le e faia sa mo ile le e faia le ana tuli ese le tua ia tamba eva to tu ia ma
ia eva te whanau malti ngā ia paua me ono lantana to umure ngata whatauri ia satani eventually fasa roto le land to e wala mai ai le whaotanga mumuti ia Maria le ole tala lava ia mena ia and it's good langa le okay I'm talking about the chronological i le whanga sa munga mai le alunga i luma sa tua le Israel le Israel lava le e afia lama na tātou Kirsiano wa tātou le wa atua ai le whaoratanga atoa le ia Yesu Keriso ole na amatanga mai lea i le taimile na when Jacob wrestled with God then a suye no na ingo ia Israel so we are part of that Kirsiano na ia na le tātou ai le i whatoa atoa le le whaanga atoa le Israel ina ua fio mai o finangalo le tu ona to e mai tangata ilana yolan tangata na fau ilona fatusa le lana bala wina ilo ma musmusuina ia Maria ia matola o eva sa fau mai levi aso ata ia ia na o ana tu fa pe fau mai the creation ia peta ia no le ia le na to sa ia de tu ia list mai ta tangu sa tamata ide o Maria o ia le la au mai ia na ia cha ina ua bala au mususu le angel ia Maria foi de le la to la ve ia se mane ia perfecta oi to le fo na fo musifia mo ide le professor Italian tamata ia le ona ile tu e fa ia ona o se ona fini ia sawana le fasaru Dayton tangata rola ino le tu wa me it is a mystery what yeah it's for ya o si me na sai bai when we look at ile mesela conception le portion ile le fa pa u se tu lo fa pa u le to ia matua la o ia i to so tini lo once the egg and the sperm fuse on the form of the cycle on nala amata rola ia tapena mai rola le tangata le asi fa solo mai la ito tonu ba o ila ide onga tonu le this is the mystery makola le tu ole the spirit lenga or to mai le langa then afo rola ito tonu ole se tu lo ole fa automata ole tina ya Maria na to oe na fai o ta o ia ole ya ola mo na fana mo fe to ia Yesu Kristo ia me ma mtautia ia tanga na fa solo lo la ia ole si me mtautia ile fitilo ia ole tos mtausanga to na to mtausanga na fai na venga de factors fa missionary ya Yesu umalolo so ifua ia ma tala rola vendo mo tanta e foi la tala mana e foi ia de bon ma foi na tu o sana ia to na o fa no longo le ile te pena o ata foi the passion of the Christ salo na vona lua matamatai le mtautia le tele mtati o le na repeti mo benio ia le la o ia le divanga ronda lua le uta penda ese foi mtautia ia so ia tolu le professa ia Yesu le toti sautu and it's so amazing on the tele literature the tele to sing le mtala if I'm telling you, I'll tell you to sing an electron, you're Vatican, it's in the Vatican. If I'm my man to Ibori Maota, and I say, then to it told Wasso, the told Wasso then na bestoy to Yesu, in the water, the to one a little to Yesu, but then they say,
is Christian. Mo. Is a lot. Lana whaatanga lana na. Ia tatu toi foi mai role ia siri la ren siri mai ai. I le vana la lea. I le whain tatu ai ve sea tatu so tanga ia Israel. I le whain we are inspired or kako o le Christianity ono tato o le tau unga reo tulafu no le sa fetale sa wa Yesu. I am the fulfillment of the law. Ale amatanga mai le amatanga ia amore toi finanga roile toi no ule ro tangata o mero ia ko polen mo wede de ngore fa solo mai la o la tola the irony of it, and probably the most sad is the Fano Senior la Tole Mudilava in the Utah, for Utah. When I love Tele Utali, the lava or Yesu or Atuanga. I think that's one thing it's on Malbalam. They will load the thing about the Malaba or Atuanga, Atua, la Vorfalsa or Yesu Kibis. More in it. Ei la se mau e siri atu lo Yesu Kristo. Ia. Yo la me la ka koe o fu Yesu Kristo ka koe ronda. Ai le se me there is no other le ai se si por mau tu atu o Yesu no liu. So tu ya so to o le to bunga de perfect na to the whole of the ia o le tani to le te kupuna o so tangana ta to mo so la evo no ile na fu ba ye ai o no le na mutu la va ele fa o le mela la le wa desa o va yetu ia ona ena ye fo sidi wa the subsidy for into in ya to le subsidy for media ye la ile ya Israel la ma ta to palota ia o lai ta sawa to ina i le beton fight wa le to te paluta wa fo ile na se ta to ona o te to ma fo ngale ina le paluta e lango ia le finanga ro di wa ia page 2 fo ia te ia le luz te le ona o ta to so tanga la le mai lava le amtanga i le vara una le Abraham se io o mai lava io o mai Yesu o le atoanga le ai ona o le baba ai le situ na ye wa mantu fo io o tanga ia le vivesine i Arab o isi va hanga le o fana o fana o Abraham le ya isa mai le ye la to mana so o yo fa si mana le le o sa to la ve ti lo ye ma le to ngo le mo si mo le u a fet sa de fa to e fa to lo yo sa e wa le va lo anga le to so ya le ala o to e to ra mai dei ya to te lango la ono o de la matanga mai le o fa to ai le ma fai ona tatu e o Yesu Kristo o le hala le o la fa ma dia da there is no other mo ia o ana ngona ye fai ai no formal malama le tatu sambo tatu o le tunu Christian mo ole fo yo valo anga fo ile tau ia na fandua arena au mai ia mari toa vai o masua ele o se valo anga ile lotu yutaya ole valo anga ile besia ia ile tana le leader la au mai e fio mai e missionary no mai ile fa o tanga ia Yesu Kristo so tanga la lina ia wa tau puna na tau sofa ia matofo puna fa mai I mose wa ia le toenga there is a special ship ia le mamoina I tavio vio e na rona seu ia na ia na ia le puna ia le la mai wa te le po fena mai le puna na seu le sa sei tu lo le na I tonu tatu ia ese puna na kaki kia se karasai. Vai de se sound dinga
Ngai pi sa ngai pi pe se pu vinga le pe le se pu au se kade de wase Ma na ia le fit. no se sa ni la val fasili ele fasili ai no mala tu senga le sa mai Samoa E ele se fasili al fasoa. o le fasoa a sita va tu mele manu na wale te i wa se le fasoa na mele tele no me professor o le fasili la professor o le atonu ale mea wa te i fu a mai sala elu a o le fata tali le tunu wa o le mele le nga i ele mtapu o le fata tali le tunu i polo misi matulanga umaia na pa lota ile tunu i van fa fa o le fasa a le wa te i e wo so mai tonu le sala elu pe folinga mai wa bi esele nganga to o mena ma fu na pa lota tangata ta tiela se fe tu fam talanga na fola le chapipi le manuia mo Samoa e alla to kola supa malpelenga pilioka o meia na fola le chapipi ese me malato ngarvenga fa ta tima mau e tano nen tu e fai o fanga loa ai me se fola mo papale na fa pe abata tu manol ma polima o le mele fam talanga o nga fe lama e ai mai le sala e lu le fam talanga mai nei mane mea le fata le tunu e wai le fola ngai sala e lu se kola men familianga mo Samoa e le se mea e le me se mea pe o le mena le ke ngai na manato le tunu o le ana sa o ne mea o le apa inga porki kileanga o le wa te io fa makala mai fo sala e o le me sa u pe umba a o le mele tala no to le tunu o le ana fa ya o le sala e lu fa matala ina le tato malo ma le mele fata tali le tunu le pa ke ki le ye nei ma tu dang fa pena professor e le so tu si dai nu Nile ole forforanga ia le na fai ia e tau ona fa mai yo ni wa ole wa e to wa so le tambe na ile fa popole mo meni fa na fa fosile tata no va so tene mo emergency sa ia ole ala o madino mai ole tupena e mai tau amatai na tong ia overtime ia tong ro fengadwa ia ona tapena ro ia ro le tafata o le tupea mo le si tolu kuata ia e te toi o le tasanga ia o le mo ni lava ia e te tau ona manino mai ina wa o le tolu waso le ile faina mai i tolu pe ia le na tu fina mai ia ona e se tu le tau sa mai e la uni le tulanga le na o ima tu ma no fa ngai lo no ingo tu le te po November pe fa pe e tawa fia ina i manino me no le tafa tau tu pe atona mata i tulu la ia o le ala te le mai le ne ina sa ro wa matore na manino na vani le forfolanga to le pa mani sa i se la waso to masina pe atu lai ia ona fa tu pe mano le infatti no bene ia o le la semana ale tu te lo o la tu con beti no no vinga nei la fa tu no fa posa o le la o so mai ila i tonu le vale ia Israel ia tailo ia ai pe o se vai no foi wa mai tonu ina ia tau mai ese toi ma ho fau i como a professor faf kaila io ora moni la vai wa nga vo tatso wa mai si tatsi ma fa ma mai nim tau Bene o Samoa ia o le tunu Cristiano ia ona tapo inga na vai e pule tana tai po fe ala tapo inga ai le ma vai na ai le vai na mai fa pe ona o tato ai ma fa vai o le tu le tana ele nga to le tu le na fa vai mai sa e le tu o Abraham sa ko ya ko le sa we la va na sa we ma fa tana ai le tin tana tai le tu e ma ai ala ile tamai tapo o Maria e o tato wala ai afaya la istanga tai la ua sia o se volon na ngona ia ma tapo ai ele fine I man tuale ele Atua it's not the fulfillment fa ko le le tanga sanga le fa tanga ai is there is so full stop no ese si me ele voilà na ile vai melen Peo le mele tau fai atu e professor. O Yesu lava.
o Iesu lava i te tonu al whaavae, o le atua, toru tas pa ia, o le tamā, o le alo, ma le anganga pa ia, e le aise i sala elu. O forfolanga umana whai e whaavae le kerisiano o Iesu lea na o ia, o le upu, ma le ala. Na o Iesu lava, e leo i sala elu. O le manino mai lava le finaunga na whai e lau wharisaio, na manino mai lava le finaunga ino whamatala Iesu i lunga le maunga. Na e manino mai na, e whai mai latou, e whai atu Iesu, whai mai ana mua. E mana le leia Iesu tala ia mose, aua le whasi tangata, ma mea whapena. Aua ngā oi. O le ala whai atu rawa matalanga. O le ala me wa lifa mai ai matu mai fua i sala elu tu tonu nei. Au i sala elu. O le nu o le tua na fili le whengenga tuai. O mai whengenga fau, fili e le tua lo na lava alo pele. E wha mangalo anga sala tangata nei sala elu. O le ala te nofo ma fau ar tangata whai mafo te ma po le ala me o mai sala elu tu tonu i. Na fola e sala elu ni manuia Samoa. E le ai ni folanga na whaia. O le ala te vai te fia fesilia au ia ma batu fina profesa ma nevu ta whasoa. I le pota sala lau. O le ala mea i sala elu. E whai le mativa le isa mo le teimi nei. Ma le tūlanga le tau whasoa soal pa ke ki kokongi e i tangata o wakei me tanga whinga. O le ha. O le ala le sai mai i mātou i lunga o penta whailangi. O le ala whanonga mai la ale ese mea e sanu matapu. O i sala elu le nuna whifilia le tua ma le whenganga tuai. Mai le whenganga fau. Na fili e le tua Iesu. O lona lava alo pele. E ka kaulang ka koho sa o la whakistiano. Ai awana me whangi sala elu. Langa e ingi folfolanga sala elu whai me mo Samoa. E mo ia a inga tātou i mea umai whamatala. Ai le ai mase mea professor. O le manuia le tua la ia Iesu. O le manuia na Samoa le iei. O le whai o le ame o tonu o le tua. O le awala ngoi. Awala pepelo. O le ai sauna lila ma ono le tulanga na i tu whawai na i matole tōti tu whawai. O le Iesu le tōti spaia le tōti maale aromati. Ma le anga pa ia a olo manino a peo no whamarama matu. O le sotanga na tātou. O Samoa la vala ia o le tunu kersiano e whawai i le tōti spaia. O Israelu ia e ngoni o la i tonu le o le kenese. Ia whapea mai o le e whamanuia ia le tua ia inu ia i latou e whamanuia fo ia Israel. Ia that's a blessing all the way o mai lama ia Yesu. O matua o le whetarenga na o le tua o ai o sidi o le tua o Yesu. O le tua o le tua te maa le anu ma le angang pa ia lunu winga na asau ma ia ma le tanga si o ma la ma ia Yesu Kiriso. E maria i o pene tata. Pe me le tau lea ke o ke ngā ai professor. O isala e lua i o le nuu na filifilia le tua ai te le sao i le nangi. O Yesu le na sao noa. O Yesu ne fetalai o ia o le tua. O ia sao i tato le nangi. O le ana le mea mai fue sala e lu te tonu o le manama le tato fai ya manambia. Pe o le mena le tate mafau iai. Pela se sea i le tato mata upu i me e whai mei nei. Le focus le atu nu le manuia o Samoa. E mai le atu le manuia o Samoa. O le whai o le mea mea tonu. E le mai a isala edu e langolangi se isala edu. Isala edu kankanga sala whai pe o tato. Alo. Ia, te tonu ia o li. Ana ia fo il whaasoa o ia i tato mta upu nei tai au. Ia a o le whaasoa la le a Priscilla James. The reality is po fea lava e ta whao ai le Israelu, e whaasaoina lava i le taimi e sa wai Yesu. Oa, e fo'i lava le Israelu i lona nu. A o tātou o lea ua maua lo tātou wabanoa i le talio Yesu e avea maali i mawhaaola i o tātou wolanga. Tātou wola i a Yesu, no more sin. E mai a mose le tūla fono. A o le mea moni ma le alofa tūnoa. Wa tau nuu mea uma ia Yesu from Vaitele Uta Bible Fellowship Samoa. Ia o le faa o le sosoani maina a Priscilla James i le tātou pokalame o lo o tātou whaasoa i nei tai au. O te taritonu fo'i whaanuaina fo'i whina ngalo o tole a foa. Ia, mas foi le whaapi te le atu whina ngalo la wasionga le profesa o le tō whamanino. Ia o le tātou manuia, o le manuia lava ia Samoa,
o lea ua tapena ina Iesu lo wala i lona malo le atua. O le fai mai kuspa iau ke le lopo fia mea lai kuai. O au nei o le ala upumoni ma le ola. Ia Iesu lea. A fai e le ui mai sesi a tea e le mawhai fo i o na o le tama. E le wha pia mai lan tuspa ia o Israelu le ala upumoni ma le ola. Le ai o Iesu o au nei le ala upumoni ma le ola. O le mea le ia tātou Samoa. Ia le whaafafonga mai fo i le hiri. So ani tele profesa ia ai o le whailaunga wha maoni o le tala le. Whakakia Israelu ia Israelu. Ai tātou tala noa tātou mo le manui o sio tātou watunu o Samoa. A wangi koe a wākuangi ngi pau mā moe mangi ngo o ngi moa kulo. Ia ai a watu le lei mea tau mamafa ai tātou Samoa. A whionga te. So le fo? Manea fina galo na wa mai. Ia o mana tu mana o tātou wai o Kasia. I le whai tātou e se fua mai le i le ame tonu ma le ato toanga atoa lava o le whenga fo ma le whenga tuai. E manea ia wa wawai ta whasol ito mai lava le amatanga. I le taimina fo mai e amata mai apere amo whasol mai lava e se amata tio o le tafaso ito ai le mafaina vese for the whole of the Western society including over ala te no competition o e si wa si no Christian muleva na Christian e fa vai uma ya la to fa vai i luma o le tanto luma a fa te brasile ya fu mai i le fiona le tu ala tu fa ya mesera na ya wa onga isu o mela na tawna man bala mai e sauri leila o le fa o le tanga na vai e ala ia e tadia Yesu wa e tante fina o nel temini tante fina o ai la vol temini tante fiona ai oni tato fiot o la manino la e te anu la vala o ia mai tu ia o Yesu le fa ia famsino ja mana ta o mai tu fa ia na fa ino la ia o la la so ta la fa ia deu ai sauri leila ia tarsi ia va ve au mai de pakiti de a volta mi dei to su so ia idea la o ta mai el barbia de ia de barbia fore ia la fora la ia o le na tongio o la fenga bunga I po anisi so so ni fa o le atoanga ia o le atunga lunga le to te leo na for langa I fai ia sa o tala voide to ina mai ia se fai ia se fai malo pe yo le tasina vaenga vina fia mana o te fasoai e mi ai se sa noanga lo fionga le professional to famanino le va fonga le mamalo le tino I tu langa na a le tau fa ta tu le tato mata pu masani pe yo le tamao ai ngo le tino le la faso soa o le mela le mo manino le tai au nei o le wa mai to tonu le upu Israelu ma fa fitau le Israelu le ai e tau ave ese ai ma fa fango tangata I le tele o folfolanga pe pelo ina fai le na wa tu la I mai ai wa te le te lava o finale o malolo I le fa matala ina o me moni nei ia le la fa tali le tunu le tasi se aso luaso tanu tu la mai fa nga malolia e le ali mini mata pu le wa matei ona o I ma fo tangata tana noisa ia Israelu ale me Israelu na fai il palota le tunu o me na fai palota le tunu o folfolanga wa tu fanga tupe ia le wa ave famsnonga o me na le fi fa longo itangata fa te tari le ungol famsnonga le mai o kitopa ale le ngata folia le mali o le tali ile tu au tu no wa le ainga tu no wa ma tu au sio tina nango me nei o fa fita auli nei lo ye sa mo te mi nei o le na wa te ia wa ai tu le tau fa le anga mai fadanganga le la te ia va ku le la alu la ka peka le la le nga ai a wana nga ka ko makau a mai lunga ta tu ta pulele umale ta to fi na ngale fa nei o le na wa mai ne fa pe mai professor ia ta to maua le fi le mu o mai lango maro lango me pio lango me pio le ai le mo mona sa no le fianga te sili ma to te lango le malo I mea sao ma mea mi tonu ma le ma mio Samoa ai ma to le lango ina ni mea se ni mea pio
Le na le fetu ne professor ngo le ta fa so te mau ainga. A le la ko losi me le sala e lu tunei. Ia le fa ali fina ngalo le tino. O fa tu sa pe folinga mai a fa ya tu ya sala nu fa pele we anga sala we o le nu o le tua. Le ya se te a pili mo o le le nu o le tua. A fai fe au ia le a fie to tono porkiki. Le la ton wana no mai sala e. O le ana se va ai il feinga fo ma feinga tuai. Ina wa mai la farseion fa pe mai. Tu la fono mo se au nga oi au pe pelo. E fa mai Yesu le to fe mai ana bua. Ana fa matala leia Yesu to tono tu se mata yo. Non mata pe lima. Fa ma le lei mai ai to tono talana. O tala umana le tu pu te minei. Le la tau fa fiufi me le tala lea. Ya pe le fa i o to ma pu le tato pokalame. Na o Yesu lava. Ka kia ngai sala e. O tato umma o sala e. O fe fa lo ai me fetalo lo ai fina ngalo. O tato umma o sala e. Le na liwe Yesu tato. Tato umma ka ko laki ono Yesu. Ana le ai Yesu. Ile mo se tato mutu pala ia Israel. Melalia, tato word fa vai. Le fa vai i le tua Samoa. O le tua Tamao, le tua Langanga, o le tua o le alo. Ai le o fa vai a Israel. Ma le la se tato matau professor. Salia, eu ga foi uma sambar mai ia miseu de e tele le marbala ba e fautu at foi ina tu feita. Feita eu ma pa ia le tua vai o le marbala da bersu eu vai e te menino ai marbala ba e ma feita i simo fama maunga e mo man fama mau e sang fama sabia ia ai tawalunga e ro wola talo ia e se talo tu atu le tua lo tu atu ma lo nga atu ia ona fama malama tidi la ia le nga le tua ia tio ia mai ro ai le beto na fa ai le le po sa ma sa we e te wa ulai fo e se bela che lo nga ia e popule fonga isale fata ole mele to e fa uma to dia mata pule data se e tu mata pule o finale tu sai foi ale pena masani ole mele le na sa no neia professor e se le taua a tonu tato umala vai tauna teu le sa no ngalo fionga le fen nei a o le te me fa masino oi oi fa masino oi e fa masino oi Yesu e le fa masino ina oi Israel e te latu la malo mauna o au Israel ai kongi fafu le ai ai ese le te mina fai o Yesu wana to e filifili le tua e to e fa sa oi me ne fa manga loi me umani na fai lo no ne me ane la wa e tau tu fa me Israel ma o e lango Israel pe la o lango me Israel tato voi le tua to tas pa ia o Yesu ke diso na o ia lava e te pe lo sa no professor e ai ma fa pesis fa masino al tasi al fa masino tato te anga ia na o Yesu da nan feta la Yesu sa no mai na o lava le ala me le pumoti ya pe fa i o to e le va ngana tato te la no fo va ya so le ta po le tasi langa o te le ta fiatali tu no pe te fai langi ia ai te fa lo alo fina ngalo le tu no ia e sa uma o a uma ia fetalo lo io la to manato o te fa lo alo mo fa tai foi ma nei o fa so e se me a le to tonu o te fisili ai pe o le ale sa la elu mata o puleve besi ta to tu no te mine le tama ainga le tu no ele fola me sa la elu Nicola ele fola me sa la elu ni van via mo Samoa na fola me le chapipi van fa te sili me le chapipi ale o te watara no ya Israel o la ka ko kulo o la ka ko me mo mai ya Israel le to tado mai ka la ngoa ngale ko la pe fata no me na polo bisi mai ya tato malo o le aso fina ngalo professor o le o fa longo atu o le la yu ana ave ma me la le to o inga venga fa vai tem fa mai langa ai to le koko ka sanga ko ke ba ko koko fa mai isi ko o ai at sa no fa pende o le mena le na man wi tato tu no ina o mai le fa na o le tu no mai fa fo e sa ile le van fa renga ai mo ka va forward ta mama tina ma fo me nei fa na fa fo a ke fiu e ko nga mia o mena e fai ta ngata finale vole mo le va no e fa fo o sa linga man wi e sa ile na ya va no o ya to me va no e mo man wi ta ngata mo le tu no ai fa sa ai man o man wi mo mai e mo e tu wai na mo mai e fa mai isi olha ele anga le melo va mo me manu ya professor ele anga le la lo finga ringa mo manu ya
O le manato tangata nei, o le afa polonga pe nei ainga e manuia la tu wale leida tupe maua. Ai fa fea. Le wa mai manuia o ne tangata fafo i tutu sai le tamau ainga i Samoa. A fai wale wakau kaka mau ainga. A le sa paletu nei whanau i fafo. A no whalonga fa mai ai ele was tangata ngā renga whawai teini e whai mase tala. A mai lunga pokalame nei e watu lava e siti. So le se mangui o Samoa se au ko ke besia fa mole. Professor sa no mai pe la so. Ole ta mo mo na wa te ole maude cha wa mai e baro. Ona fa pe wa de la vota na se ngar buela ngar we ina ia fa toa ia ele ia mai si ya ngar we ngale ide a business ia a facility tawa. By the fast food to sanga o pusawa to the forage to the but fast food to sanga o to lai mare sa pipi o lesi nei to atu nga sa fe ngai mare sa pipi tele o fofo nga le ma tupe da ado le ngato o pa anga e tau tape na ina ma fa de le ia o loia me fa fo fa toa e ma na ma toa i toa i paso ile sa pipi to the forma e tele o tupe na ai le Itali mai Itali mai ele contracetta dai ulava ina pa maula lo afen pa le lima pese lima pese le contribution lima il super sene ele termina no fai pule o la voi la lo let's how low it could go down le contribution alle contracetta ai le GDP there termina wana to fiero le suiao le sai ia le fionga ia tu disfunga o ia na fa o te matu la vala la o to mato ia o le atam fai ina city by lunga la se fu pasene ia le tu le sao le it's true o le fai tama fai le GDP ia uma le ia limito sana ina o ia o la atam fai o le mea na sin mo la matu la o le to o le dei to te le io fa fai ni ngano fa te mi ia matai na wa matanta pela ole fisila ole afa pesea la ona tali bai pe afa ia no foto tele nei ale fusa tu como ai le mafai ona fa tonu le monotini la ia ole miskini ona la melana vinga e tana va vai to ia le marofo ia lua na ala o te faftai i le tapipi ona o tabia o le avanoa e te tala e o ta tangata o le whaamarianga na sa lilo wa te mina sa whengai fui wa pea o to ina pea to le pa manato sa tam whaila wa e whaifea lainga ne e te tala e o ta tangata le avanoa le ngā rua whamaitei e ngata rao tatu e whapena fui isimu to le o Pasifika wa te mantua o le vaitei ni foi le na amata mai ai ma le mamomeni o kolisi me tau le APTC the Australian Technical Colleges le tengo John Howard in Paribia na mai do le John Howard then wa fina watu le bota na tu le te mide no te tin i le matu pa vaccines au te na parut i le tau faila la le mai kolisi nei i fatutula i tuala i Pacific wa to te ana pesa te to te Pasifika e pe o to ina to le pa na fina mars mas le na mai ro le ia le APTC le ina tale ni mas le ia tato ia o tato la pe mo si na vi fiti o si sa so mo na po pa wifi ia o ila e to va mai te o tava na wesi motor Pasifika ia ma fama bia mo tanga e mo la no to ya wa o leila i me ne contract ia o i foi la de ma wa la no to te do tanga fa pe mo la no te New Zealand for Australia e fenga ru ngai mai of to mo ne wa want to ma to lo ti te vide it's a certificate, it's not a degree ai ole diploma ole mo fa o ia la lo o ngai Australia le ama tanga male ole neni o ga lo fa vai temi no tano mo ile le
ole manu fo ile ma to ina la o tala mo ya I fa se wa tu I sisi le ma fo to le le ngata man we are investi man we Samoa ai man we ai masi pasifika I la to tan fa na ma dia da no mana no ane negotiate o le fa tan no ia tato tangata yo ia lenti tala ya awa fo I lo fa te fast food to sang tu lai mai tu ai de uma masa soronga tan fa na ia le concept de ia fa beneficiary ya le tan fe ro se vanga na ono des nem tatia to le fo o le vals fu wa vals lim pasende o afu yo o lai lalo ele fa nganu mo ya e ma tu ai fa ngata na bala no tu fa ni di fa tu anga se vanga na ai wa ta tana la va no e di se le na ve se la lo le la o ti 8 for the uno na ma ya o le bisila na ma fu anga la ina tam fa ia tu le pa e fa nga be ia di si fo no Samoa ai fa nga la e fa ia ti na ile ta la ile tele fo mo ni ya de na to nga va o le ta e o ma se ni ya o tere o iro ala korana su fuanga ana malofo ia ila fa wai no fo Samoa wai den fa ina mana o ya ti na ia no tu le tu fa tu isa pelu ma bo va ma be ni la lo le fa no nga lui tangat ai ma tu na e den fa ina ko le la no pu le na in fa pu le mai mo awana pa rongo tu la o si tan fa na u le ia por en ko to le ni o sa dia mo ni si la ko America ola e wata wa mata tai for si vai ma fa le ia te ia wa tu south o ile o mera na te lo o le arva venga le na fa ile ide a se la le te lo miliona le la wa ma le si tu pe le ti di o lo si le tu pe era la ta fi tangata era ta fi tangata itu e de ma fa ale wo fa yetu e de fa ina fa se vanga na o de liu ato e commercialize e ma fo fo a se la fa mai no fa o de ta ti fo wo ia de la no private sector ma ma wa de ti ka lo fa ia fa boa ka lo fa se ta to nu ai tu pu nei me e pe na me la na ai te wa e tanta fi mo tangata ave pela vanoia o ila tau lava ia le fia no foi nei na viso le sosoni no ina ia fa ma na tamo finance fo ia se vai for line for ngai no fa no Samoa ni wa fa fita ia ma le na wo vesi nei ile mo ke si ia wole o tati ia fa pe ile tu langa na le ia o te o dona po le tu po le tamo fai nei mai wa o le tamo atu sa o se tasio o tanto fenga do si dia do se fatonga lo che ti fuori il project lena ma le failo fatoanga io le foi la wa uia fatonga ia matua la o fa do na tena lo ia this is private now free home ila lo malo la vala o fai ai dem faina no funo foi no to adu o se vai ai no into ai na po anu fai no ti na lai io e wa mo ti no ate na ta ya se va na po lo te mala sa po la ya me ai po to me na to fa mo tu de le ti na ina le ono de telo le lo ka to lo me ya se ta tu va vai po na a de punia ya e di ta ona ta fia fo ya le fama bianga de mo alum fa na o de tu de o mo wala no o de tele o inga le nei to de forma se mai manu la vanga do fa vai tendi de no to tele o ma fa ye de fa de tanga le leia o inga o fa de ui ya no fo le se tu no ma ta vale o fe o ai fe ve ye to ina ma ma tu ine ma lewa fa la ngolango nei a inga o ala va se ni la fo mai la to fa na e o lai la to Samoa ma o le me monia ia e va de ta no tono ta ma inga le tu no o le aso fina ngalo wa le wa tu nei tangata nei fai tu fa nga tupe pe o le tala le sala lau mai nei ma mai te au
O le manatu o tangata i e fafu, e loko leanga i tangata i nofo i Samoa. E mana o ia ola whanongulango mai pe tangata i alatou. Nā no Atua sina teimi e atu e whaile pāloka. Ia awaine i maua le whamonianga mo umana sta pena le ima i lalo i anawatau le i chapipi. E o mai lo whatau nu e mawaile 5 se lau le tangata Samoa, nofo i Samoa. I le tausanga e tasi tai 5 se lau e watu. A watu e malana le whamonianga le tangata matutua. Ma e mamai. Ia a me se whaine i pepe fau. O lea nei ki lia le leile mena watu le HRPP. Tangata na ia na atu whafo professor. O lea aso ta ua tangata whape nei. O lea wata tali e atu nei. Po e mai lato ata matali e. A lea wali ange e le atu no. Nea tau whasoa soa le tupe. O ma whaina i lato mei na lato whai nei. O lea aso whaupunga wau tasi nei mea. O lo tu lai mai. Ono le tele o tangata no nofo i whafo. Le na atu whaile a wala lea. Ia lea lau sau no nele sunga laudi. Leo sau no nele pale mia. O lea watu. Ia lea lau e sau no mai foi lau whenga professor. O whenga leo e nei tangata. O nea e barsuma lima le lalo. O mena e te tauna malama le fi naunga le whai teimi nei. Ia te a wai ro manatu. Se e sau no po la sau tala wa le whafonga mai lau whisky ino atu. O la tau ia no mai whai whatou sina sontu na whono ai. Wata tanoa i le mulia ia e la ela tinoa in their conscience la ela tinoa la tau mena whai. Ai le fa peo la ta fia I fu le nga I luma mala me to fai ta na von fai lo o le tani dei ua sano po le talata miliona po tai mo vos miliona to pe fam muli le mai sa fa o le tani o sa o le o mai to e le fa pela o tau na tia fona me o te faftai ma le ngana fisia I le tunu le mamano le tunu le fa o le to telefo o sa mo le fa Ele o sama umare la fo mai tupe to la fo mai. Ina ia no fo mal mala o le sia wanga la fe tala mai. Ma tele mai ana tu tala. Ai dei mani ana tu o la fo mai la to ai. Ai ia va na fa pito ai la vai la to o le vai la va fa to ai to ia lo fo mai I matua ia ina tele ka le sia manu. Ia o le sila vanga te le o tupe le na mau mai lo mitin sa na mau mai mau mai lalo o ngā rua whawaitain ia malama le ia I le tūranga o le te le ia tupe na mau mai ia matupe ia mau mai ia tatu whanau ia e ta alo I ta alonga ho ia rei isa manuia ngā whapena ia matupe la ia mau mai ia so mai ia la fo mai I ainga to foi mai la ile tuna ile faunga ino tuna fono le tau na vai le fenga malo na seu silsila ina ia motino le wa a fai e fai te foi le fape a fai ata ofia motu vai nga u va pere la ola mata ia e tino la va le mai o ye ile se me o le ola mama ia le tu le foi o tu pe e mo mai nga no fa vai te mi te o tu pe le ye Ore mai le la fata o ia mana o ngalo. Na tonua professor. Po malama ta ngata nere ta u o le mele le ia nei tangata. Io wa bena wa e dem fai mo meni o tina ele tam fai ne fa o le balance of trade le ia le se senga o fata o inga le ia. Mai wa o le tani na te rona ile de HRPP o ai numa de vasa da miliona le meta o the foreign exchange reserve ia o te mira nei la o maunga la tite tu mai la lo fasta o lo tu pela vade de mai e na tana o tu bisi o tana o tatu pa tu family ma me lo fai mai tatu pa le la fa nga fa I fata o inga na de o fata o inga na o te miri e se me e fitu se la o tu miliona Lea sio ia te le tu pe ia fa alu le fa nga mai o lo nei fa fa de mo te fio lai ni ai a to se lo video na pe a fa fo I o te nei vai foi no mera tama a te le lava I pena se la teacher se la pe de a to foi se lo video na le tu pe de ai bo mai Samoa mai na fe fa ta wa inga na ne o fo fa tu anga mai si a nga mai si fo
whamalinga le mo mai ana tilai. Se mai la le titi. Ato e se mai la mos fata te inga se lau miliona le mai le var se lau miliona le amai tu. Ole se se le se lau le fit se lau miliona le se lau ma tu te le fare tu. Te le fare tu. Mena le o loa le e le o mana mai nei tamama tina professor. Le ara tono ana lo te mana o e finale fa matara le le. E se fai mai e ta o fitanga te ngara lue Samoa. A le manu via o le atunu le te minei. O tupe ia e abatu. O lea nai fai fasi silanga ma mai na fai matalanga ia e sala ni lisipo kalame lea. Na fai pia mai. A maua se si o le vaenga lea o ngarbenga fai vai teimi o lapi e tautala e ngal mera le chapipi ma le fast. No fo le o mafo fau. Fai pia e te tauana mana pere fi naunga. O tātou, o lea man via I tele o tupe ia e vatu I fafo. O lea la saufa matalanga o e tā ofi tangata. E le I tupu mea nā langa lefto a mata le maro. Le te minei la, e le leile tupu mai, a umamoso manatu. Wa le te minei la wei le te minei. Wa umalona faile pepelo fina le I mo ana matau ma pepelo I nei. E le tau su e lo se a wala e tau fafo ia ia. E lo maua tu lava le atu nuu te minei. Nera e kalesia ia mātou nei fafo nei. Pe wakari e wa maro le fast. Ai ngalo ia te lato. Te leanga le lato me wa fai le atu nuu. O le la whatari le atu nuu le se lau ason pena fola e mau e lato whamanuanga mai le HPP. Ai tali e tangata nei. La whanongolongo me o tātou ian motu se la fai le te le isu il fasa. La whanongolongo I le mele tupu nei. E amu atu ia te otou. E ando mele me koe pia wai o whanongolongo mai nei. On mea whai atu whai on mena whai. Wo mana teni. Wa ta tau na tātou si I runga. E le toi whawalea e lisi Samoa. E le safar tele o nai ainga. O le temi nei o leo te whai atu au ia whenai professor. Langa laso I nai Samoa. Leo te vai atu ia. Mo tua le tale whea ngai a le tau o mele Samoa. Ma to tongi o nei tangata. A lau te loa e whanangolango mai nei lato ai nei fafo. O le mela lea, a whai o se se. Ia, tama whai e toi au I nai morisi whamoe. A re wha pēa o le ase se nofo e ana ia le se me tau na whai. Leo tātou lo le leilava. O le o le tamisanga longo lua. I le whainga o le pāroto le nei. O le whamasino tangata I antu whatupe. A uman mela e toi malo mai le chapipi. E toi mau alfa manianga le atunu. O le mena na le tupu nei. E le ua malo mai nei. A le usu vai. Ya. Professor. O le maria wai e o ngai de manama. E iei le tāua fo I o le fina mai ia le malo. Ia lava tangata whainga gwenga. A o fisili te le lava. E mawhai la I lalo le tamao inga mai te mini. Wa e le doko rame tua iei. E le mawhai on whai. O le si mea tau na manmalama. O le asa fola I lalo o le te mini whai I le campaign. Pe nei te mo se. Pe umana I folang wha pe o le asi I le minimum wage. Ia le tongi aso fwere I lunga se futa la. Ia e fai tete ala ia pe fa pe e mo ia le ia tau ia ele ta fanga wa o le tam fai la le mai lunga numera na pe afu ia I fai tau fai le o tama ai ngal GDP do le tau period la ia ai le lu se la le fai tau fai no winga tau na suli ma feta la le tu pe sanga te ta si pe fa so tama ai ia no fa nga lo tu pe na vai ia be si ba ya so malo ia made suelo le pe fiat pero no venga ese pe o le ba le e uno tala le mawalunga tona ia le pe afam pe mana o le si le ia wa te mi le fatala no venga e tona tu le titi lunga po maybe 5 tala awa atu le lunga sutala ia wo ki umana fa sis mo ile Ile mafai ele na fatia ele foi sile ele la iti mai si na tongi de sutala ia tawana to e maho fole ia la to de baro e o mo ia te bile na no campaign ia fo de foi numero
tau ona nga fatia te mau ai nga te binde ma ia tau fiofi ma ia le ina to faifanito ai ole tena fofulanga le na mai o faiti tenga la vai mesela lensi nei nunga 2 miliona ia a 2 miliona e fate le lensi ia ola 20 de la over le lo e nunga se la 1 miliona le tupere la au mai to package e tamo fai fa so ai tele o e la fatia la ye le bede tamo fai tu le ye na ye mo tino le ai pe yo le ata o le yo tatu tando le pe ono le ulang la nga mai mana tu tanga o nga ro fa fa ti be si na ta fi fo o na tu la vai la e fi sai ma mi wa tu pe na le to fo in be de tu ye mo tino la fo nga nei ma be se tu le mo we le tu pe ma e mo we tu pe de fa nga e fa ye ya ti na e ma me e i de sa mo ai ia pena ngarwe ina ele ngatala o tanga tfenga kweta ole o ina fo tanga tsaile e mo tino le tani ba ina sa pede mo leva o sisi mo ma tato ai wa no right io tato e pe fa o si mo to pacific ia ono fiti tele la ti fiti tato o fa nga ina o le fa nga yo ina no right te pela o i Singapore ia wa e mtautia ho ia te mira mata mai ile na ia se season mativa ia au finga fa vai ia te pe au finga fa vai den fa ile tu ana tu lai mara wo le tu langa ni se tasile o tu silin na mo lunga non te mau ai ngai denga o asira vai ala na ia to o tai fo ia de sana fa ngai yo na o mane ia ole fon you ia matura to ina le o ai lunga fixu vars o sa ona la ela vai partir ai la ai na matua te o mal te ni o no minga lai va ai ti i de fa ngai da se va ngana la o ta tu di wa to fa ngai no technology e faita to te we can develop some more as a hub nei o le porto sala la ina ia te pena umare a wina de ngata fatu nisi fala nisi issues e no ave ai tato e o mai te o si company de e fatu tu o le tira o rato sisi na fa pena o se u le ile fa ngai no le quattro sector e le ai to le fo e de ma fa no o ye o na si vanga na wa be se o multile o no tanga ye o na fatu o le tato le commercialize purely commercialize le o tato la wele ia ele tele sa mo sa pa itu no ngovinga ata nu se me fa pena wan mena le de na mai foi de mama do le tunu le me le wa ni tu le 2 miliona le tu malo ia sa fa te tai foi le lapa inga wa tu mai ia i tu malo e Atua e foi tu malo la foi e complain ia foi ia tu malo fa ngai la to fai pule ia le se le ni pe anda to va ai pe ta tiela na bainga na le tu dai mene wo si mani miliona e le 2 miliona o le vinga na famtanga le fai tu le termine la fiona professor o le facilite le na le va tu e finale pe na facilitinga ele to fu nua o mana ya inga Samoa a tona va tu mo lo bao le mena te ingo e te le fai fe au ia a fia i le media pe alo lofa e le tu no matangata ia fa no longo mai lea ava pe tato tangata ia rofa ia Samoa tato te fetu fai ia o le la o mai nei le termine professor tara fataita o le wa lua tonu aso le so sfulu ono le so lua su fitu do sfana le so lulu asu su valu asu viva asu dos fulu nei o le tu la mai fanga mano va ai fa le fono o sa no ai su ngai ala o tato pale bia ma fa pe sa nuanga le ai si tato umasa va vari tu la fono Peia menen sa no ele fianga le tamatai para mia ia feme. O le tula fono e tatu mo mia tatu nga loe fatasi. O tala ia fa pe e mai le tonu fasa turi. Ia na to elo. O tala na fa te ana me le ni me fa pena o mai tatu nga loe fatasi. Tatu te sava vali mo la tula fono. E le o nge ka tangata i sa mo temine ai le usita i tula fono me fa pena. Ia na te elo fa elo fa unga. O le mena le whaila whamatalanga.
O le amena le whaatino ina mea le whainga pārota i talwai a fia be, ma te mina mai e o forfolanga fo ina whai. E la na tato wawa aia ia, na tato wawa aia e soli tu la fon. O le amena wa tupu nei. O le whate tali fo le atu no i ungo whamisinonga, i le solinga o tu la fon. A o whamatalanga i e whai mele te nei. O te whatu professor, matua i se matua anu numi na vaia, e sa o ele whionga le te siri, o sapa sui soro tato mata upu. O le mena le whai atu te nei, o leo te whai tau aso, se i tau le se lau aso, e mau el whamanyanga le atu no. O leo te whai tau, le ala whanai ofu ele ofu HRPP, e whamanatu atu pele ata le whionga le te siri le i atau, le i e whinari. Whamanatu atu pele ata lea, o i, o le manuia nā tātou sa taun tātou iai. Awalangi fia poko se si lai nei le pepero tala to le fole fai atu. Wa omana fai le polo misia le chapipi. Le lai fai tau se lau waso. O le watasi lua su onsu fitsu valsu ivalo sfulu o fa aso. Alo fai tau. E fai tau pea se i o se lau waso. Se i loa le atu nu. Le leanga o le mea le na fai e tangata le na fai. Wa fa le tonu ai le fina le palota le atu nu. O lea la te mana o ia omale se lau waso lea. A mai lumon ta upu lea. A e tilo atu ia te oele sa e tufa tupe ma mena. O le mena, o le mele i nei. E ala wa kei o mai sa la elu tonu e tau pupungi e nei mea. E se mece pole i tora fo. E wade whanga soloa ia pālotai wai mori au rewa umana whai whatau tonga. Ia lai ia i vai ngai tau wha mari e nei i naro whawai. Ia nela o tere oi loa le leipe o e fia umana whai ingo tangi rei ei. Ia ronu inga e tau nao otu le whai ingo tau sanga ua ta oto mai se ia se ata fo idea mo vanga whai. Ia ronu inga o le alawa ere o moti o lei mo te lei mo li lava o lau ato i o lunera. Ia ai tau tere o lo pe te hoa i metu. Ia pewa pena fo i hisa i pima. Ma ia fia be. Ai tarsi ia. Whanga solo pe ara tu la fono pe o tato. Pava ia tu ima mai mamon mau. I whaftai fo i rusa noa ia. Ia palbia tu sai o tu la fono. Tarsi ia i tau sia. Wai tu loi na lava o ia sau nonga pa fai tere fa mau ni sau. Ai whaftai o lau sau no menino mai ia. Ia o leo whafonga re tu. E wha sau no i si be i rona vai tau ia e peitai. Na pesiri de media professor la fa na pesiri ai i le tūlanga leo e nere sunga ia lauli i tūlanga leo i no tofi fina le a tofi o le mistao leo ia mese le fina le loia sili ia o mea ia leo wanga ia i whainga pālota o tofinga ia a lea sa manino o sa noanga lauli e le ai lava o ia e sa bali lava le tūlafon o lea lava le unga me le whamisnonga ia tātou a fina le respect pe whaaloalo i le whamisnonga. Lea lau tātia upu nā teimi nei, se le watatali wa le la iai, o lea mua sau noa i whapea le, o lea sau noa nunga tusa i nunga to finga nei, lea lau watu le fesidi professor, o te ino whare tali lava. O le fesidi lau e nei, e whamata, e a fia ia ni whamisinonga, i to finga i o maua le whiunga le a whina le whiunga le di parimia. Wa o lau mau iai, la wa mau iai te minei, e le mawhai. Tusa lama pe te pale mia, le ai lama se mea whina le, ia le whiwa sau no manino le li pale mia. Ia te aula ia, te ilo ia. Professor, ia. Mane, munia ia. E pia tatou taranoa so oi, e whatoa tau sontu la fono ina lama oe a tau ansala oe pe whapeo leo whamau ni whamsinonga te mne na ia lea a lea la whaile inga mōmua ia lea la o te whaftai fo i le whiwa pābia i soho ea lau i le o mai manino ma malama non whinangalo o lea la valitani e o mai whamsinonga i ore na e le mawhaila e le whapea ai pābia pe te misa o lea la vastofinga ora e sini atu ai nei nunga tūlafono lea e te susa mata atou i le tūlafono. Ai ono le tūlanga nao le whātari ia tafsia. Tafsia wa e pei o le ese whai alangona i lau tau whanongongo tu ia e tau tele. Ia ona pei wa i le mana tu whai whapea ono la e wa matu
ia tino mtanga lueta pelo soro leo ia ma i le chi ma si vanga na ole o tela bene ia la sai la lo mo fai a tu lepa i le tem foi o no le stu na inga paula ni fenga fole u va ai tu ia o no le o tai lua sui barbia ia i o to finga ia do mai ia wa tele foi a na tu fa dia ia tu langa na ia ono tu langa ia i te pe me sa tu la menisila ma si tu ona afa peis ni van pa foi so fatas sta wa ona ise ma dia nga pole fa so mo la tu ia to finga ma una ni arena la ina na fa po fo ia ni su per bia ia ado mo le tanta tu wo fa vai ko le mena se me fa vai ia o fa vai la ia la te do ia to su va nga ia na e manino ai tasine super bia ia se vangana o ise senga ia e ono to finga ina mai ru pe tasimo le amata tu e toilu ia ono o tu le lua semba de ba lua va ia ona suila ia ia mo pola ia lo winga la na tasi na ta mai ai be tasi ai be se ia wa ana fa pe mai rua ai le fa nga o mo te tasi lo na ile ta fa mai fa vai ia me na ia fina o ia tasi lo ia wa pu le ali ma tu o pa dia ia o to finga e la wa mai ia to finga te ni nei mana ka pedet e pe o le tu na ia nga ho i ban mai ma nei sa o mai Toe tonu ana ofisiri fai mo fia, professor? Ia, le a whaasoa al mātou ia au tus. Ele ni mea whaatasi mea pa ia mad polkiki e Samoa. Ele ese mea moni foi le fast party. E iloa ia lātou manatu ma o lātou a mio ese. Ese ma lātou a mio ese le whaamawalunga ia lātou upu lafo i tangata. Ia. O le whaasoa mai nā le mamalo le atunu. Taulia la e tātou e olo i le paua. Ia a mataloa la o na e se fo i winga malangona e ali mai. Ia mana ia fo ia pe a le whao ngā se ina le paua. Ia wa a whao ngā se lo le paua. Ia ua te le fo i wha le tonu. Ia le wa a matana sila le mamalo le atunu. Mamaitau le mamalo le atunu. Ia a o le ia toa se vai aso talun tūla i mai le. E tai tātou mālo, telefon? Le spesiri lea, professor. Whamata e lau a whiunga le fo mai o tamainga. Whamata lai wana wholofola le HRPP. A umar whai tau se lau aso. O le a pa o i lalo i a la whonga o loa masani po o loa anumia pia o le poretanga leisa. Ia ma moi a me whapena. Tau sami ai le tunu. La lo vai professor il tempi le vai do taua mai le sunga ya la uli mala to vaenga o le ala so vai fa le po mai te mainga fia tau sanga fa ta lifto pa di mata sanga po le manino le o le tosu wa so mo o le tupereto e fa poco dei la lo le il emergency ia na o tupea e fai to tongi manisia o manisi manongo ye ai de o afia ida wa mena e tona fa man le na to e mai to wa ma to for nga ina fai for nga na mai ai o ista na mania so no no e tona mai to te bina ta fa to tupe mo te le la tona mai to for November pe afa pena ia ma fa le no le pa le pende bene wa podano na te leo da fia ngani o le te sa bibia ia le manino angi le ta pula na manino la vol time ngai na mai o le na le o ta to titiro ia o pita to le o sa o fa mo o le lo matu mai o le tu ma se fo a fa na ta ia e ka mate ia to no fo ai desse quem né então mate leva não calma le ia skengi ia
No, ngominga lo tadia le ai a professor. Ele se tama whanau, po se tene whanau. Leo le minga lo hamtalanga. E tau tu ni matai le melea. Langa o le melea na mafu ai o na matua nau ia manuia le atinu. Ia, o lela na mai folfolanga le HRPP. E se la was, lana ngā leo o te talanoa le whionga te siri mo ofisiri ai. O te mana o pea le kola le mona folfola mo le atinu. Lela ia lo fatu tuanga. O le fa solo fa msinonga. E lua fa msinonga ia mo meo e anga inai le komsino fa nga palota. E tu sa me swafa o nisi na o te tonu. Na e lua fa msinonga na ia. Ia longa vinga. E fa popo fa msinonga na dunga. Lana lo ai me fa penei professor. A fai ai sa o ia le fa seare na batu. O le soli tu la fono ia swafa matai ia. E le Atua aso i te tono al whinga palota, o le alo si le fia te mina e iei te tono al parimene. E wha mata a so loia, wha pia e whina le lofa maonia e le te tauna na tupu le mena. E wha mata e o komeki alisi suina e tu lua mai saulunga, pe to e fwoi whari palota. Pe a whai e tupu. Ma le si o mero te roa toi o whari palota. Toi o whari palota. E le to fia le si suina so. Madia la. Si vanga na o sui tu la fono finga paro tal mera no ti lo asa pelo wa faida ia le sui le mo le sai le tofi. Ia pe tu malo. Pe wa pe le sa tu i su tu malo ia. E le to faida le paro tal le so tu le to fia le si dai. Ia pe tu langa na ia E whawhela ia tamai pālota lai tīre la whai nei, ia petisini la whai temi nei. A whawhela pe o le ala wai, e toi whai pālota pe o ko meki le sui lo tūrua, pe fuafua la wai le melo tupu mai. E a whape o reina māloa ia le sui le tu. Le sui ia ele whai se pālota, a whape rola o pau. Ia ona o whama lia le whansinonga, ia e toi whai whinga pālota. O ye de ko meki le sau al tūrua. E toi whai whinga pālota. Ile tūranga na ia manino le ia o mesa oa ia e mane pe whape wa o mena tu la fona sa tau tiu mai o ia la le o le rona lua. Tau o ia na tau soma. Wale mele le tupu temi nei. O le pe fōringa mai wa wale loa nei le atunu malfina ngale fe nei. Po fia tonu atu la fono e muli ta ia fa msinonga le la fa nei. Pe muli ta i tu la fono le na fa vai le atunu sa wai. Pe se fulu ta la te tufa tupe ai e so lo ia lo fua pe fa maunia. Ia alela na fa ile fa msinonga ta wai te mine na ia o fionga. Le na fa pe ai e fa tanga me nei o tupe vatu fina le o fa tamari e le mal fa tamari. A tupe ia tu fal pongsa pio tupe na le ala te mafofau o fea na le mena anga ie nei le ala le mafuai na o mafofau o te tala noa pea pe le tala fea ngai e tatau na fai e famsino palangi ia na mata pulea ono lea ia sao langa i le aise i le ese apili e umaloa pe la mena ia i mo saidinga le ameton langa levo tutupu mai menei o le loa la po fea tu la fono la savavali i le tunu i le whainga palota. La sofina ngalo professor. O le tūranga ia a whape mai ni whamsino a mai whafo. Ia o le mena tau sanga ia i la tōfo i o le tangi ia e a whape leo te turuina ai o lo ia whainga whawai la ia ia whamsino. Ia o luna lua. Ia o le unga lawa ia a whape o le a pese fulu tā la na whamau dia i na e a vea isi lawa. E fai ina ia afia whainga palota, ina ia suina na etiti, ia o whasala oi, wa vesero tofu. Ia o le mea lea sa whaonga whamsinonga, lenga talia, it was a precedent, se. O le talia lea, o le watu fui lea, i whairoa i manu, o na whai e lole o whaarolonga. Lena whai momo atu. E tufa ia le ngata o ai uma ia tamadi ia le nua ato na la wata dia e whamsinunga ia ona o le wafo i le nganu i whatinu i o le nganu le wafenga ia o malo whai mai ia mai la tau fo i o la e tari malo
Ia o le anga I o le mele te whawai ia malo, ia man malo lau keisi. Ia mautinoa le lei ua maua ia ila tau whamaunia le sa watutupe. Wa afia le palot, ua mwhai ei ona ia peta sia pe lua e whamaunia I wane au ngā atolo lunga tau whainga palot. Whainga palot. Tau ia mamau pe whape o ila so ia ai ole peon mana ia va vai e tu na ngare tu fai wa ele le ia la pe fa pe mos fa se ngore sa pita va pe la le wa be su le la umano pa u no inga o le so e tu na ia no inga la I'm in favor no inga la e di fa mai ta o ia fa ma dia tu na fono ia a le si foi la tu e va vai ia afa pela o ele la wa afa pet fa ina ele fa ia o vai la tele la ia le fatino no fa mo no e ta wan te tala le no to yo fa finga panot e mane ia me ia si la wema ia langa le melena sa o fam sina pa langi le ti tafia pa wal me al fam sino no ti tiro le tuanga vale la fono ti tiro le tu tam tau ti tiro lo fai unga o le mena sa vai o le popo lenga la ia te mine po le ia te avaia langa le te nau ia sa o le famsinonga a sa o le famsinonga e nau malal vevesi la lua tu la fono le tatia mai o fela tu la fono ia ne anga ia ia a faina la le anu tu la fono na sa wal duafe suma de ono ia longo vinga lawa ia foi a tu la fono le sa le na fai nei pe o tu langa na ia o le mela te mani no ai ta ia se o moto apopole a professor se va tu perfisi dia se tasi foi o paanga le moto Samoa mai au kilani New Zealand sunga vai tovi Filemoni me tole forse se dia tu le professor Afualo poleale vinga moni la vol emergency Patrick please ole emergency ia e fat tau mo ni tau foi e asia I fala fa fosse ia e o silio la meta o fala fa fosse tele la vai fa uma tele de fa ia ma con wa fa taida e manele le tsunami ia male mani fa mai e o covid berna ai o tele o ilo o asia ila lo matou yo tanta fenga me ton wana le tele manna mai e honga fusi wale fa solo la ai o mera le wai e una facilità te si o mera le utilo o te man bala mai via e na o wadi me supure tu na la vai te to pasende le ia le a todo pasende fiese tu pe professor mai le pidiona ia Afualo tu sei mantu tu sei se fu miliona allora che de esa lona ma tele mantu la tu sano le pacchetti la fa una il temile dei mo e le passi tu sano e fa una se malu miliona wa sano le fatto na le e fai la tele o tu e tele na le famiglia la e va tutto mo ia ai o le tali na vatu isi tamari ia vai tovi ia o le afala e angi Samoa o le afa o le se tupe le fala o le se tupe tong ia ofenga ia ia vole le vatu ia vatu sini muli le wa Tele mai enu ia cha o mar taimi e fina le lo for professor. Ai no man tu no fat foi to lo fisi fai no fie. Ia na o mato fisi e lua. Ia ai fa ia ta po kala me. Le se va ai lo fianga i le tamawa inga le tu no. Ia se me hala o tato tu lo lava. Ia mo tato wono masina mo. La so va ai. E toi pa mai lan tau so soani le tu pol me le la tato valu se fai nga malo tu lai mai ona matua tilin kau kale soi fuanga ia masafa ele le ala vatu nai lapta inga vai a war fi nau valde ai fi nau me ma wan man via ia tar sanga tato tai
Tau tua nā tātou atunu moi le tunu. Ia wha umar po kalame no whiunga professor. Ora vai e au te renga le iei ma le te mine i le o mautonu le ia le tawhatau le tupe. E le anu lano le tau selfo. E le anu lano. Monia ia wa whainu mera le sa iei le tau sanga le te le ia o lena i amsena wha mai. Ia sai lungo se fulu sumo tupu ia pasele le inflation rate. Ia ona sau e ala i lalo ona lana whasosolo i na toi fo ia ngā rua masani ia. Ona te mira la le ista au toi fisiri. Ona e mo i lalo 12%. Wa whain wha mai le ia le Central Bank. Tau ona 12% le mawalunga e o ia i le sitanga o le tamawai, le inflation le. Ia e tau fia la ina, a whaina o te le pressure o marosi le o le afia isi la me le tupu mai na anu no le lunga tau so fonga afia tau so au mai sia ma me le fenta tau ira vai la i le ngai le e tau ta ia me se le ma le mesini no fai te beni le mai o lo le mo no you don't know what is happening on ngala le o le pena le tau mai le so pipi tau su waso o fatino mo Tomasino fatino mo te no bene no ngala e fu la e le reactionary response on the economy wa for you mo we are the consumers and we behave like that I feel la tamate ke no pero le pero ya e anu ya fa pe le kawa e me se lo foi numero le me ya tau mo to ta la fa it's a kissing game ultimately ele como coi ma che ni me mo ele tau tu lai mai fa madino mai lo fa tau mai o vang mo na le wa mai ia le wa mai de la mai to se fu milionale tau fa le ia lo fa ngaro mai si o le tau la tau mai sare o tu fa mo sanga ele o one wide le tau for although foi no morale mai o tau le ma tau le no foi we live in it on ko con cara malo professor pe mena lena ma foi na vatu la fisi muli na ia mana le tunu o le tala noa ile professor o le tu lango te mawa inga le tunu fa pe na foi le fiona te sile dr tulepa au tele tangata i mai fika ia tala noa tatu ele un tangata te mawa inga ning fo mai e ia o ngai na tu langa o le na ma nei ala fanu longo e fu alo fanu longo tangata le sa no mai ya professor fa te tele lava anu no ya sa no mai professor acha fa manuele mo cha ko kana ya wa orisi pe para uche wa ina dei le i lunga postgraduate ile it's our advanced macroeconomics wa kana mo umba be ma wa te la o te mo te o la ma tu o le fe fenga runga si near central bank or treasury la ile la tu ngarwa te la ngarwa o de ifai fa vai a the central bank e tau fio ile tau se fuanga la ngarwa la tu pe fa pe o fa vai le la tau si ile lo for the interest rate wala ngoi na fuanga ile na lo tama vai la foi la tu le te pe o i America il Federal Reserve la u ilalo il afa 0.5% of the interest rate la will react to all of the economy they don't ready to the form we don't know what is going to happen therefore and then for la vanai la to su million la mai mo to you to fenga isi me to what we don't know e alo nuinga la e anu ai runga tau se fo ya e pe o chunga la na e tau na e to fa mal mato de bele e manu mal fo es fo you to tiro na fa fu mai fa fu mai ai la alo tai la fiona il professor to fa madino ai o le fo mai o le tama ainga mo tato pokalame le tai au longo itino matangi le lei ni fa longona foi le umar fia fa longo ya e sau noa ia wa ia le manuia o me tupu so tato watu no fa pele o Samoa
Ia tawia ina ia ngalele atua i fionga profesa. Ia maua pea lo soifua malolo ina. Ia wale whianga iai malea o ina o nai whanau. Ia ua lumana i manuia leo si o tātou watu no whapelepele o Samoa. E me se foi o afioanga e kalesia. Ia maso se whaala potopotonga e maua ai le manuia o so tātou watu no. Maua foi lo malosi. Ia wa mane. Finangalo mai le atua le tō whawha le atua. Ia wale fola ina o la natala i le lei. Pe o nau fo ina ailo so i fua au na i lea fo i vaenga o le kalesia. O le fola ina o le finangalo pa ia o le atua. Ia alofa te le atu foi. Maua foi so i fua malolo ina le whaitua. Ia Rosemary. Ia wale luanga luenga whaito alua. Ia whamanuia te le atua. Ta penanga mo sa pati le aso atai au. Ia abatu le ava noa. Te whaso i fua mai le mamaro le atu nung. Tātou tau mawai ai. Ia mo le atua lo whaanga. Tātou po kalambe mo lau fionga. E whaftai lava ia te unua le loto tele. Ia o le whawaiwai, i le tūra fwina tātou leni. Wa fwina me mai e mesi fwina le vai tau le suia ingo le whainga maro. Ia o mea tu. Mariela. E tātou, o tātou e tau na tātou wa anga iai wisu le just. I mea tu. Ia e mta fwina o ngā fwina te mi. Ona le sei me watu i pea se se tātou whamanganga i ofo ia lau lia mani. Mariela. Mai, mamana. Ia wā fo i matu tuara lo e watu e sosoa ni ia te oe te lei vai tau o le te tūra i met fo. Wa umari sila sanga ia mena ia o whasolonga i whatu mparasi. Ia whamanuere tua i tō tūra i mai ia mese o le matu pokaranga. Ia wā te msaro lai i ita mai a tātou. Ia e au ngāne sosoa ni atu. Mariela. Le tausua whatasi o le maro tātou umana. I ni whatu si maro si tūra i furi sabi pia e whaifu tātou tāna ia. Ia tau te maaua i le vai pe o le ana ngā ure le atoloa ia e maau le vai. Mariela. Ia mo ne fo le tua i tātou po kalambe me se ua ia mani mamanu sa whainga titama tina matutua le kultua o lo mwhaiuna whawhonga mai pēr. Ia o alo mwhanau, ia o tamari ese ia. Ini o te matutala na whaftai la. Tātou ese manatu. Ia o tātou a uso tu whawhine. Moi. Tātou ia Yesu Kiriso. O le ala le o la whamam. A whai o le tau mamo Yesu. Ia ele maua ele pūle la lea. Ai maua ia Yesu Kiriso lo la vea ia. Ma tātou malama. Ai tātou to le whenua. Ai le vasi fo. Ia rua loto tele to le fo mai lu. Ia alo fatu. Faso i fo ia. So i fo ia lau fionga le profesa. Anu. Ai le whamatat po kalame ia. Le tvai atu le sunga ia wawai maua. Me le sunga wawai maua. Whatever is in the past. It is in God's hands. For now, it's rubbish. Please, to le for stop it. Ia, vai oi vai. Sa o le lei oi ai on sai. Na le te whamatalai na pea a wā foi le whawhonga ta māmati na mli eiro. Ai puna le kaunga mai ei fuar por kalame. Ia, o te tali ai na foi le whautuanga le vai maua, whaftai tele, whamanua le atua le weekend. Whapena foi le uso le tusi mai foi la tu mai oi i Seattle. Ia, whapea mai whina le la auli o le mare toa is the new Prime Ministers for Samoa, God bless, Viiga le atua. Ia whaftai tele lava malele ulunga ngā ono. Ia, o tātou. Ia, o te whita langa lema te tala noa mai inu whaamalamala inu le atunu o mea umanai. Aua whaid nei fo se whina ngalo sesi e whaamaru watu. La nganga fia tau, ia aua le palawa vale. Mai a ko meni e mai lava o te fia lava e tātou te whaasoa whaatasi, whaftai nu mo le wanoa. Malo, whaftai, ia, vai o tau le tamu whaita o whi po kalame nei. E le kao fia po kalame nei, e tau tatala lava ni mea moni, mal whaapaoni, mea sao. Me te tau o na soifua o mai tangata umalava whaamaoni. Mane o whai mea sao. Ai le whapea o le a whainga o mea loko ia isi. Ai le whaia mea loto ia isi. Ne whaina o tau la fono tau i mo isi. Ia ai whaati ngā ina isi tangata iala o tau la fono. I le whapea nā la. Por kalame nei e whai lava ngā luenga whai por kalame nei. O le longo pui ani ina o le mamanu o le atunu o e fia wha longo po kalame nei. E mea moni malwha maoni po ai a kulai mai foi kula epa malanga vaenga. A le sa vavani mea sao.
e fai lava le ngaluenga al polkalame le ngaluenga la sila mai ai le atua. Mea uma lava e fai tatou o mea uma la sila mai ai le atua. Mea la lea o kouia. Ia, ka pua ima, ka kalo i le atua ia maua le tatou atunu ul manuia. E ua ko ke fia popoko mo ko wosa mai dunga ka ko polkalame mo ko fai mai ka ofi lea. Le ka aise mea ka se ka ofi al polkalame le faa wau pea. Le longo puia li ino le mamalo sa tatou atunu. Mo le wha malo ma le wha aftain ma tau autostusi lungo apio fōringa wha pia fo i lungo le tatou YouTube. Malo lava le wha alo wha aftai fo i tele o tau finangalo mana ia. Ia whi wha soa ia i lava o tatou langona wa o ngaluenga le whai. Ia o ngaluenga whi wha soa ai i lungo le tatou wala ata nei Maota Samoa vi ingo le atua. Wha manuia le atua ia te o tau uma lava o pa angal Maota i lungo apio fōringa wha apia fo i lungo le tatou YouTube. Iei nisi o mafuta mai whariwhai ngā luenga. Maua le tau mālosi mai le ali. Ia wale wha awawina o ngā luenga. Kele i fo i ka koukupe. Ia meise le au a basi, le au a veloli, le au a veupa, le au a taxi. Ia meise le whamoli tai o nai ainga i nei aso. Ia wha manuia le atua. Meise lava le basi le Maota Samoa vi ingo le atua. Lau whetalainga ngafo pula. Salua tele moas. Ia manuia lo aso ngafo. Ia e meise tapena ina mo le aspa ia a tae ao, le aspa ia o le ali. Ia ina ianga leile atua, ia tau sunga i whawhia ngainga. Maua o tau finangalo le lei. Ia wale launga ina o le awhionga pa ia le atua. E o le la o le awhionga pa ia le atua e launga ai le o whainga pāki e launga. A whiwha launga le whainga pāki, ka kala lo fusiua. Whaisau polkalame pe o maua. Ia o so e langolango le pāki e ke fia langolango ai. Ai moni ai saunoanga leana a Pasila James e le ngingia whaakasi le porokiki ma le awhionga pa ia le atua. Vai ele nga o koko ke malamalama i awhionga pa ia le atua. Malamalama lava ka ngaka uma le pusipa ia nga mai kau whai kau ai. Ai ia manguia ko susunga mauangi o ko mangaku. A wale whawhanga ina o lafu maamoya le atua e le ko maamoya le akua. Ia me se fo ia au whai pese. I tai pese ia mas foi au fai pese ia mawale ona sa ia to tai pese pe a fai foi ele leo la mo fai pese a le mesili mataua fa ba oni du mo le atua ave vi ingo le atua pa wanga me fi fa longo le atua i le fi fa longo le akua ngile o ngiau launga ai fi fa fonga le atua to mo moli atua na lona vi inga e ala i fonga o lona au fai pese ia ai ai foi se tala wale tau tamali i Samoa i lau whaafonga anga tato pokalame le nei tai au. Fale ia le fale o le atua lo finangalo i maangalo ai le au nanga le Maota Samoa vi ingo le atua. Tato wheloa i tato pokalame le aso a tai au. Manuia le nei aso. Soifua ia mai le Maota Samoa vi ingo le atua i sini au se talia.